bibia bola container nesi amede nka me nka mo fa free a say emwa yen Johnny Jabba Hey Friday ana bola no ebe gu no Friday ne to mo ma se bola no ade ye ko ho a yeso ya de wo ye ni be ahaya na da bia ye tifiti ahaya na titu ade baby ni wo o kwan apata so ka so bola so e ho na obesi na to wo krache raba join them live on Facebook, you are live on YouTube, hey Asem Yi Di Ka Yehovah we are marching to Zion. No grab back. See, I think another Obia, say Obia, hey, I said no cry and to sab you. No cry and to sabi. Asam no cry and to sabi. Jumadie din dia Asem Yi Di Ka memene da bia ebe wakwa mu anapa no nso kan 7 na ya da kopim no ndu 10 o'clock Ajay odayi de gema mi unjewe na betie dia he ye ka unpotima mama ompe Wana nyaka free amfu. Wana nyadiani free amfu. Why anam tontoma free bachana onye. Na utu mpotem anyam no na te. Na meka wo haw amawa ompe opede yen. Meka free ama ompe we na opede yen. Eyo hundo ntia. Challenges ebebe bia ya de face. Dia no aboya baso. Dia ka no adwane na watie bi na so do contribution aba. Na abeto so na ye de. Na de awaso ye ho anase odi udwuma no na wodi udwuma eye Asem Yi Di Ka me de ne botan na ano no 2021 this is the first edition na wotwetwa mu ye hya mo bose ye de nsem bi eba na ninna aye krado ya wurwura mu pa ya dosom ya dokrudukru ya wisi mankasa ya witim ti sasabi obi a wanum wi afa ni tirim na ohete witi achim da akoto molias bole num sa na tuha hallelujah hey obi sha odogala me patcho join me live on YouTube me patcho subscribe o subscribe ya jumadie bia bedu ofia no obenya na fa comment to one mo kache unya no nya so kanche ni nya no nya so kanche ni nya na join them live on YouTube, Facebook na drop a comment say be a contribution be kwaso na dwumedie no ayede ayehwam
hey, ha. Isi obinche agote moli ase. Ha do. Abba. Ene akwako ya da edi kan ya. Ye be tackle issues. Ye be speak to issues. No atim didi. Ewo afimpinu ni aduonu mienu mu. Eye enne entimi patro join them live. Ewo YouTube, Facebook. Search Ahenkan 93.3 FM. Ubenyame. And I will tell radio so you hutie. Na text to message for 0594 841044 0594 841044. Asem Yi Di Ka ebre enadru. Dear Albon mama me Bra Nelson. Kwame Asante say Charles odimi ko Facebook live and a YouTube. Asem Yi Di Ka timni na time achi say bam. Timachi ayedu as dem watch no. Text message in Brana making come on 0594 841044. Media meeting amodia and can call me a boa. According to me, ama to me and a meeting mama no. You co-host. You want to honor car better menka. Ha! Ho! Said a dame ya no. Mwa mkuta ye muno e wasa bribia medi obuo ene ni die mamo. Na me chiam bu mwase mamo. Say engineer open school na otia. Man but good morning. No bunu mo kama. Taxi drivers. Left and right, front and back. Down and top. Me chiacha muni na. Taxi drivers are down in the bottom. Asenya boabo across the man so asubua. Brena sukotokrom chairman chairman so across akotikrom. Beka pa. Fire bua. Baby bia me checho bibia. Taxi drivers me checha mo. Moye heavy. Truck drivers muguta ya pa. Titu ni mwa mutwishan efra achemu da. Eko aguna so aduru no. Ya mutian kan fem pa. Ne mwa mode ko atwira so. Ni beka pa ne na asefo no. Moya de nyame nhira mo. Nkoso ntie. Na ye kan wasem ma na wanya so mfa so. Asem Yi Di Ka 2021. Na me ayadom esem bebre wono ma. Ti hunkomo ema esoso abapa. Ha. Example achimdan old education. Light for years won me nyame adom ye de anu tumpiapia ya ma sesei. Honorable Clement Atifan so mo a ene easy form mo a ya sesa po no. Enam Asem Yi Di Ka so ye koma asukufo ankonya ma akoma kudunum ewo ayeboafo. Enam Asem Yi Di Ka so ye koto fridge ema achim ache krom clinic. Handle. Hey. Enam Asem Yi Di Ka so achim Abuabo Town Road. Contractor ba site. Na so asande ahye ni. Ye besa kejatum. Ha. Ensuma za kwa yeje contractors bebre. Ana contract bebre goods. Hey, I was over yo. Na wa be nu futu no na nkofa so. Krachi pa wanya. Ha. Enje be so jagum. Enam Asem Yi Di Ka so achim dan kwanta clinic. Contractor ba site. Sesei emuboto na mu de ye window no. Omo ye free ho. Emuboto ntokua no mo ye free ho. Omo be fix roofers kama. Aboni frame kama. I have it. Aba. Sho. Enam Asem Yi Di Ka so atuntum rem kwan. Hey, yanzu yamwa kakra de beto so contractor ba site. Yanzu as was every site. Over mau or him ha. Go na him do. Asem Yi Di Ka. Emwa nyame adom. Ahenkan FM. Asem Yi Di Ka dwumadie.
de abo manfo afempinu nya duonu ba ko no adesmama edoso ntumi uboni na so we highlight 2022 yasim na ya chance say yebekọ achim dan main lorry station beye na wotwini ne efira se du nkomo ye radio awdro ayi ye news awdro mu ye news awdro mu ya bobo so a bola esu main lorry station ana pe ya suma ya man bofo akọ no mo nya ne tie se bola konko na manfo so mo mpe no edazuzi ho chami gutu batiyanka o batiyanka sho edimi doni na be mao oyima eso boy na yamido akoto moliase bola the only bola etuhwa Emma obia oya dwuma to no storm na ohyem ti sekusia ebo ni ja the only baller esum crofin oda o town any market town vin se bam the only baller e from agbo no akata hone no asakata oni esa se e fa hwima ehwe hwim e fa wani sunsu atumi mu wani su ye obisi ti se de watwa petition baby agoto mole asbola nioma eye no edoso ano pe bedum nkomo pa come on you feel like hey come on you yale chami ami na kana hey ngana tumo tami oh ngana tumo shame sasa brosama wo po chachano enye ni tipeni motie yo so kam not take me ese fiel yo krukru nie bro besi mapono otutu so yo ko se mrogo mi ami grisia mo fe ya no o si breke to si bantu makotie me frefro se de nyam to frefre so bro besi mapono midi malaka sa mani super me mina move for me malaka sa mani super me many super me mila move from me I tell a lady baby I tell a lady no go I want me some more I tell a lady no go I want me
Say your day. Abba. Wasi ye huni sesu mpoda. Wasi all cars ye TV da. Wasi ne sesu nipa de ye huni bi kwa mpoda. Yesu kwa mpo ye kunu na nkasa bi wu Peter. Enti nyame ye wadoma na se kakra bi di wo se mu a. Meme ye wonte se wonde boss. Se na omu twesika no koda omu koda ja. Hey, unya position na me on se boss wo. Wo ja wonte se wonde wani mo bi ni ho. Jeje wawu. Messi jeje wawu. Atamos, honorable Hayford Echo, honorable, MP, NKZ. Ha! Hey! Ohinuwu, Obia drug, Obia Tompano, Ha! Entakonya benya wasasi su bia no onua meka asema tro ano pese. Ya yusuniye na fa ya de beja odimpa na de ya ne se wawu ne ebodimbo ne honorable Bempon former MC for Achimda wawu hey bia boni dimpa obi onim ni kura kanfo no yeah. And just join me live on your Facebook and YouTube. And chame be free to me say. Me start your interviews practically. Hey. Kwame Santua radio yanko. Ma yanshi yanko die no Asem free Achimuda main lorry station. Yanshi yanko die no Asem free Achimuda main lorry station. Na me busa wo me patro ho na ehu bola ye to aduane wo ho adrovafo ye adwuma wo ho adetonfo eton ade wo ho ma ye san gigi omo tax ye gigi omo nnuama ekeka ka ho. Join me live on Facebook sisi ampatro, join me live wo YouTube, join me live on YouTube na bra be hwe Achimuda main lorry station eje wadwo la ila ailala. Join him live on CCR YouTube. Me patcho search Ahenkan 93.3 FM. 93.3 FM. Ya ton pano, ya ton banchi, ya ton biscuit, ya ton pike, bibi bia ya ton bi Achimuda main lorry station. Na san yo mani de bio obi tukwa na otwa. Odi wi a onvanto enfa. Who expect some vanto hin? On the battle station ho. Enu nti ana zoom line of phone za na omodi konko ababesi wo say yemfa enwura ngum na eba ne se na Achimudanfo mo amwo odane ne mpotem mo am ben main lorry station mutumi yewura bitumi yewura enam ayi mefe banche hono bode hono kube na waso afri ne fia begu main lorry station na we bonsam na tu mu na say nkrabia we bonsam na tu mu na nkrabia. Join him live sisi our YouTube na bra behwe bola yesum Achimuda main lorry station na bola no seden bobre tie nie bola no edu awia etuhwa enso togum kradia na asai na yesa lomi fo no kradia mu sabenu numa na ne agiba bia design ga FM na agiba bia enye. Join him live sisi na wo de wafo ni bra behwe asema making na dabio adenti na esum bola awo main lorry station adentia anope mi bisa mu say adenti na yesum bola o main lorry station ana kwam you jibon program obeye no kwam you got a program ana obeye no artist bia boda aha na ede nko dudu na aha na ede omko dudu na aha na ede omko na mimi susu say tama yemfa bola konko mesi wono no zoom line for mfa bola konko emesi wono no na enka obia entwe obia ensho bia putu pase me de bola ba begu konko no mu enti odu ono ma no adane agufom na mom konko ni besi wono mo nti ofa ewura na ofa ewura ni free ni fiasem de kogu konko no mu odu station ono ma na wadane agufom na se oni pakro wo yesa wanya ade o sab impredia so yesa wonya papa bola konko gon fagum no de agufom adede ne yo
bola konko esi wonum fagum no odi agu fom ano mo sum bola na agu fom main lorry station fuase ka si ha aduasa ka si ha beka paka si ha etweso ka si ha ana passengers eduya passenger na betra ka no be 30 minutes 40 minutes 1 hour ubehua bola na 1 hour uni hwe ka obura no abo wani kuma no wada wani anzo no wani aha oye taxi driver oye passenger na obetina kam e wachim da main lorry station so obetinam 30 minutes 40 minutes 1 hour 2 hours na ka ne nyama obehua bola no chinchina twan short code ubehua upeu ubehua kuzi zaka ne be ma driver ebetu enti dabio eden ye ka kire afoforo mu free aman foforo so enkro foforo so e ba chimda asem ben and automatically ye ka kire omo se me passenger mi free aguna so duru me passenger mi free aduasa me passenger mi free asinfosu me passenger mi free Kumase enkranta kra di Cape Coast na me tu kwan aba besi achimda anama boda ma wie me sanko me be faka wo dan main lorry station a ka me ba betinam no se nyama na bola konkwa ye dia besi wonti bola gum na etuhwa na passenger hoho a o ma krom ya no se da na waba enunguasie sei ene di hia no what ya no nsa na amen ya no nsa na amen hey anya ya ne ekosku se ekosua science ye ekosua sanitation ye ekosua hwanhwan a enu nche wo bia bo bread na to obia ba bi o ya de na to to a abantu omo kan mo yadwuma man mu yadwuma wodan no se anya wonu a na a passenger na betina car ni mu 20 minutes 30 minutes 40 minutes 1 hour 2 hours a obehua bola no chinchi na atwan oni hweka oni bibia ka ewo ho mama me condition o show dem mumbiem na o show dem join him live this year on YouTube and Facebook na bra behwe the whole achim da main lorry station achim oda e Brim Central Municipal Assembly e payment assembly na making Eastern region si ene kofori de wusisi a pe achim da na be di ade kofori de wuse team oda ene di ade na kura udi ade hwe kura udi ade e wo whole region hwe ana main lorry station ene ye keep bola ya sandi bola konko akosim what taxi drivers no ko bi kura nya ba bi mpake ka wo wa kwa chim da main lorry station especially market day bia no eya just stand somewhere na observe bibi se ka ye ma na otu ahwe eno kura minute obeteke ansan wa free station no enya minute ketwa na ya sandi bola konko abesi station wono mo agi space eno so esam ma yade all because bola na omafo de begum no ye wa janabia wom ye wo dwunso wom ye wo ahoro wom ye wo ntasuo wom ye wo enuama enuane a asai de apro ni na ye de afra begum enti just imagine enuama weni na gubola konkom esumfaako na awia boso enzo toguso na etuhwa wa asai na be fili epampa na be kosen amawo se wudi twa ubenya kumapa ene odopa adudwa no ni bisi wa no pay se ba ne sa betumi adudwa no ama obo to yam bola guo na wachiura eton wachi e wo bola no bola guo na fruit for essence fruit because station musa station no emusa ana ya sande bola kongo abesuwaji space eno so space na abeje no ese tu hwanti obi apeso bebe no too much and just calculate bola kongo no kwa space a edge calculate o bola space no kwa bola kongo no kwa space a edge or that main lorry station na da bi wo ti bi mpenisem sen uti bi mpenisem ewa ha uti bi mpenisem sen na udi onim bola ho asama meka se ye de bola konko ababesi achim da main lorry station a etuhu amafo so mo mpeno udi yentie de wo ma yadwumo main lorry station mo bi ankasa Asem Yi Di Ka team no yakọ mo nche no mebebo bi akiro na wawati
yentie de adwa fo kan fa ho unko baby nkohu bola se egugu fom ama ye bre e station da ye wo MC wa ha adwuma we na on na se nko hwe bibia bola container na esi amede nka me pa nka mo mefa free a esan se emwa yen aha kwaye krotia nti bola na mo be kwa kotomole as na obia de abegum wa ha obeba na egugu fom aduane a ye to ye bre wansena ene nam ha bebre nti emwa wa ha nti ye hwe se mo am ye free apa homa na atwe wa ha na ye ntua bio station ha no esua on se first name no tre nso ma be sidan ni bi aka ho na ama station ha ye ketwa se be aka besi kro mo de bola de abesi ho no o ka wan se mo mfa o mo de wira ne begu ha no ma egu ha no ma sa bola ye friend say we no e ma na busu na egu fom mo ton ko be no so ba instead say e wo botom mo ntimi mfa mfosoro ntini we hwe egu fom na okọ na sa de no ya ka na de na kwa say wo ka mpanifo ni mmua ye grupu ko man no twa homa no ho o mo ma ye drivers na ma say ye mfre cancel ahwa ye research no ma mu so mo je ye everyday bi etia all park take 2 cd one to atimi ko tua be 2 million ho ya kan say kubefu no na edwanu fo ma no ebi di bola ni fifie ebi jo mo nan e titire opportunity no da betum emo fu ma wu na de ntimi ntra ha ti esem bola container ko meta mo free ya ye mpebie bola na ye ton ne de enye easy hanum an ye didi amoton aduane wa hanum ama ye todi unya didi kra na wan sna den e be boso bola na ya ka kire o ma kan ye station master ya bona ma ne so no ne de o timi nkan ho hwe ya gisem panifo ye so ye hu pani bia ye den ye kwa akoso a kire no nti ye selemo sama bade amomo aye na bola no mo yin free hanum na ye ble hey Debbie. Ha. Me patcho join me live on Facebook and on YouTube. Na enquiries as some American ma ha mani ti abwa practice man American. Join me live on YouTube. Me patcho YouTube no de hia so be ko ho. Okon man wa search Ahenkan 93.3 FM. Na Debbie o say ye ti asema driver for ne kan. Ye ti asema driver for ne kan. Enso station mo. Oh. Oko achim da main lobby station a. O ya driver ni bia na wo lodu na wo pia. E be do 2 Ghana cedis for the day. 2 Ghana cedis. 2 Ghana cedis. Canis got 20,000. Canis got 20,000. Canis got 20,000. Canis got 2 cedis 20,000. Yabejo. Yes, this station one more day. And 2 cities. The bia nanti bola esi one more. O manfo ya adwuma enya nkomatomo enya adwuma no. Ah? Mudi 2 cities. The bia every driver ni bia ho. Cars egu on so getting to mankind but a dozen. Taxis in go egu on nya taxis ketwa. The bia mudi 2 cities. Every each driver, each car. Say mudi beye ensiesie e wo station one mo. Ena masum bola ho no. Ye? Ena masum bola e wo ho no. Na da bi o. Oh my God. Ye? Da bi o. No cry about kope. Ah, yes, no cry about kope. MC me dance nya me shira. No cry about kope. Mo achim da MC nya me shira pa. O say no cry about kope. No cry. Aya ba kope. Oni nua, oni adamfo, oni ada, oni yiri, oni mpina, oni kunu. No cry. It's only one. No cry about kope. Pia o MC nyame hira o. Asam no cry so yanto sabi. Yanto sabi o asam no cry yanto sabi. Bra Facebook live see anaba he. Achum da main lobby station. A whole lobby station. A whole Kumasi station. A whole Accra station. A whole Aduasa station. A whole Bekapa station. A whole Afonso station. A whole Amentia station. Nessa we ya penny bi yale. Penny bi yale na so hospital. Na wabetena kam na otwen se kai betu na pampan etufa ne hunum enzo anya pampan papa e bon bola na esumbo ayi station no e bon. That is the fact. E bon because bola no just imagine this. Say ye nipa ba ko a enke bi obetumi an se o da bi adem de kotumi e be bonti mamefa rubbers nkwangum mamefa papers nkwangum da bi o akwakuye nipa doma de ntia ebi ton banti ebi ton momone jene bode ne de ekeka no wo mu na apon a bola konko na ye de abesi won mo nti e attract omo etwe omo e ka bibi cho se bola konko efa ewura gum ne mom ye mfa nipa ntum ye mfa ka ntum ye mfa bode ntum ye mfa sika ntum ye de wura ne gum enu ton so ye na de wi a
say ya momoni ase no de akogum body ase no de akogum banchi ase no de akogum ayi samonti no de akogum kube no de akogum bibia ase o de baba akogum because ye de abesuo say ewura bia omfangum etihwade o ye de abesuo no so etumi suo no mo bola no tumi gum almost a week 3 days 4 days 5 days na bola no da so si main lorry station achimo dan etiesu no mo sa na se enonom ehunso sone na egu ase ehunso sone a na awia boso a na tija enti awia bona ko achim dan main lorry station a driver for eya dwuma ye dwom road worthy ye dwom 2 cities e wo station da bia wo mu tuetue sika apos von to crash on e san tetew wo mu chan yi si talking sa driver for no na omu hwia sant e wo dan main lorry station entu be ko driver ni gya on mo e pai be ka pan because bola ne bon ewura ne hunim na ewura ne hunim so a edze de wa pane no efefa ne video mutum sade ne bon pa wa hwe ba bia aduane si na ba bia bola gu join him live sisi on YouTube ani diem ani obuom join him live sisi a e on YouTube search Ahenkan 93.3 FM for comment to make nkama me dem live e wo Facebook nso obetumi join me na odo comment agu on mo make nkan e di amount enti maame a nyame aye na dom a wonya 100 cedis wonya 500 cedis a wahye dwa osensene bode osensene popo oton wache onya babia afa ne wache nsi babia be ko bia yo gangalia ho enu nti bola no ho na de baba kosi odisi onum so ni baba betadi ohwe video ye e show live on Facebook ni YouTube ya engofo eto wache ni bidi engofo eto popo ni bidi awo bola no na empampan se de tie pa wo mutumi kura tena wonom no ye bisa omom se o matena wonom aton ade anti awirewura mo odi enti ade tonfo ni bia wachim da main love station a omoti bola ho as your sanitation department for ga ayi odan no sei wo moti bola ho atu aduane tie de omkan Fiti Friday no ana bola no ebegu hanom fiti Friday ni to omo mesesa bola no ana yete ho a yeso yeton ade wo ho ye ni ba bi tinti aha na da bia yete fiti Friday na abepem sa abli o kan omo na omo ye omo de bola ni megu o kan ye didi watem ene oda dwom na ada na ekula bia se enso da bia o mba gitekiti wa ha omo ba bia omo ho segu ha sa da be ka se wa ha nti wunchia o mba didi watem wa ha sa da bia o mba gitekiti wa ha bola na omo di container na besi enye fine de how bebre ba de yare enso bebre ye twade o station ha pampa na nye kura to da bia apafo no tumi be nunununum ayi what they say box nyina na ama bola ni bo kan yentimi kura mfa station ha bola na de ya ka ho asama bre FM station mutaba ha baka ya ka ya how kira mo moae mo mhwie enso ha ensu to kakra mpogu so abra ontimi ntena ha kan wehu enso aduane aha ya na eto aduane o ye dan obedidi obi to obedidi wa ha na ama aduane kura egu ye ntade bola ban wa obeto aduane no nto ya wa ha pa kasa makasi anye na bola nsugu anomo ya yankani pa ho ana na musoro ma ba anomo se mo ba betite kit na ye egu anu nya na be peska na ye de be mamu na obi ama metade a ska be na de ba betite kit kwa ne ni pa nso te ya kasa sa ha mo fie Eva ha Etiefo join me live on Facebook. Etiefo join me live on Facebook. Bisu join me live on YouTube. Me patroni na Ahenkan 93.3 FM. Eti wa hwade enti se o maame wa hye wakoye adwuma ma o maame 200 cedis. Se maje fakoton fruit, maje fakoton bo fruit, maje fakoton emo. O maame akọ station mo. Onya ba bia nton ade. The only option owo ene so ba ko tena bola no ho aton ade. E ho de free bontu. Ena o maame te ho. Ena mpampan ewura no. Anopa wianwumre, say your maame a. Say your sister, say your bra. Kabena tena bola ebo ho. Bad scent. Na nipa motom gura hware, nipa motom gura hware, nipa ma za de tie. Nipa motom gura hwia na wanyinyi wanim.
na a whole baller obi nim de wo obi diem obi nim de ewo obi diem enema wodo frafra na ni na kabom na eye diffusion na osmosis a eja wadwo na ne ba bia wunti just imagine nipa motom kura hwe se bon ahwe se de te na baller na nipa to ton de passengers to come ewo baller no how I mean how ya tibi da ben ya hu bi da ben even negotiate ade we awuni dey star beni system beni the system is poor. The system is poor. Na dabio bola konko na si odan main love station no se hwi ni ayi konko no mpo a bola bia no konko no mpo a konko na nkasa kra ebon konko na nkasa ebon because ya din kan de nyoma ni bia gugum dada ama ensuo bi tumi sone gu na enete bi so akofrafa na kekakekam eno nkasa itself container nankasa no bola nim kra ebon na ya sande bola agum enti woma samne tintin tete na ne se bola konko no I was saying for every station was this year. I was so mu free o. I was so mu bola konko ni free o because konko na guo no mu nti obi fam wura osimi di koku bola konko no mu oboa okono obi enu no na de agufom okono obi enu no de agufom na okọ se konko ni no no ma o found me claim se me de kokogu konkom ya beka se na konko bola be na si wade kogum na no wotwate no oto ate o na oto ate mayenko amaso na ye ni mpenifo nkodi hu nkomo yenko station one mo na ene atimaduasa station master se wo hwe video streaming live awo Facebook ni YouTube sisi ya Ahenkan 93.3 FM ye page station a wo mo ban ball ne pa passenger betinema na bola no sent agye ne ho ti dan me passenger ba ko no kuta la fenta sana emrafon kan la fenta no kuta perfume spray ya bi no kuta bi aden yo se bola no ebeje me ho ebeje mu nti misia na metutu bi agu me ho kakra se de bi ebegu manim gu ase nti yenhwe advantage and disadvantage wo bola konko esi achim da main love station na enye comparison de doso no mo amohwe na emfaso ben na deba esi wonu mfaso ben pa na deba esi won so still man for two ball agu fom still man for two ball agu fom eye mana ka mefa na no so ya asem mayenko achim da main love station mo a omoti ball no ya dwuma achim aduasafo na ben ball e pa aduasa station eno na ben ball e pa omo ka so be koni abiebiem okwatinema na jim say kan ugo bi business ya non say na amen Owura Awudu Rauf aye atumaduasa station master and pay good morning Rauf good morning na apombo ko de doko bra na dum mo nyamishira na enkuma ye di na no pay aye atumdam main love station bola konkwa esuo no ma enu nti obi faf bola free o klemu same de bola ekogu konko no mu station odu an ma no ahwe agu fom yaba foi wo mo fa no mu da begu fom enu nti ama yaba be hwehwemu di ani be bọ komo station no aduasafo na ben bola e pa bola ne sentin mu na mu hua ne kase sai na bola ne mo asetena eti o station no ka kire yen bola ndie ya ka wa sama ma ko pie commander anim ya ka ti de ko ba ni se omo ti ya pay for you GPS pay ya pay for no ana ma we be see ho ya ka bre bon uri kura na wa sabi so ise bi kura be na otu yeri mi ya le wo fie o ni ya free bola no ni ya le wo fie ni ya free bola no bra me say master e wo that station me ya le abo me ya le ma ka wa sama obitumi ni obitumi ni pa ti bu pa party bag ni ko be gum na pai me ya hia me ya didi ya to wa ti o sesi wo ya ka wa sama wa che so ya ne to di o abesie ya de todi eti esemo so o ba ka ma bo na ya fro dia ade mo mo ye o ko ye wu pa na
adan na mu na moto no na obi ameso mo ni mia mo ne mo mama baller sent ekumu na mo acte mun company fo ni enfa nkoto mo nim se koba ya sibedi anim na toto nuama ebola konko ya mo dia be station hayen ontia bi yen hayen tie mpe mako mitio no kran ya mi anim nie ya sin no nyina ya we okoka oso na kro mo amude o oso da kro enfo na se enfo na ya wam so dan kro ya mo dia ya sin no mo ya sin ono so ya wan ono so sai fa sai commander for a year was say omo share lot park no che mu yemi omo mo hwe den entire white no MTT for no yeah ana o say your friends say ya sin o say commander no ubuza no o say den o say da kro mo dia yo mpro mbaye o say da kro yo mo dia yes enti di omo pe ana o mbaye o bola no yes la ila awudu me ba o twan awudu me ba o ya sure say ya o sin abanya hye na tade fitaa se onyina kwan encheck cars MDTU ni e wa chimda muko kan ball en wasam che na o say kroni omo amodia openi way after me no kai anya ya sin me ko me be peri ba pio me be peri ba pio me kan ya sin titieni ye o kan wa kan ye o kan wa kan ye en kan ya sin que se stage master how to say ma to me ka ti sunkwa me ka ti me favor no sunkwa so ta se Matias ye ya ma to me ya show station ho ya to me ya show station ho na me ba awudi me ba da be na one sa MTT ni ko di jemu a o de tu na ni mo se kroni omo de anti no jump na mo ye no bribi commander ba ho as commander bola yi yewu ala se ya ebinfo ala so promisi wo wow e ka ba te question ya wo tiri ya pa me kwa me chama wo me chama bona mane se no bola no ya ye njai eti odo so fe ya ebinfo asa say the body me so say o say menu me so me peri no me fe bona mane say bola yi hayai ana otisaria obedi mutuma otu fe ye peri fo no ta no so mo ye dai omo kan say peri fo no ai e so ma se no le so fo besi wo e je ba se omo kan se adabon be bebre no me twa wa fe aso de biara ibi kwa me de kwa twa wa fe 2 cedi me menda omo twa homa 2 cedi mo so se na buri se o da kuro eti e wusesie bia where omoye awudu meba awudu sameti wasi ya sede be ye obi o tie bia bete asem na se left and right no uchema mo de to GPR2 mpenfo nim na mo se omo ana se omo fa Kongo nimra na eye mabusu ana station mo agiska e de yi kanu se e no mo station eto ke tie bia ni ho eto si okodu be o chama na o tu chama se pe wanyamane wanyamane bona mo dia ke buti abua ye tro dia akele mo be so bibia boy yi bona me fi tesi wono wow so that's it etio it is me peri o temenu se bona no odo to peni fo so o temenu mi peni no et odo to peni fo odo to confess say how do you see ni o odo to fi ya peni fo no si o eti yeso te ka ole oh okay because okwa America sia ball is station okwa so do ball is station anything chi sa se that's enti me she betem wa that's me ko bo ase let me wura ho ball be station that is yen ko de that there ball is station anu awudu anu na me kra medwene wo da so da ya menti ase no ya TV mpani nsem wo henfa se a whole main lorry station enye bia sap station bimpo enye station kitwa bi o main lorry station for a whole community a whole city and the bola konko abesim
yet to be one fa na bola konkuna nkasa bola nim kura bon na ye de bola agum ti just imagine de bia na ama station mo bon sa eno se e ko se free I'm not saying it's a mom with a cost on and I'm not pura nobody a gumotom nobody a gumotom nobody a tuna or a phone also mo pa jare no go de gum or omo gum wi a no mo wa sa peke boto no afa ye nya no say ada je ni station no no due be tu wi so me ya ka baby the message you e ti no so saria and never mention ko la yi o ma ju am so dey oh yes no just now no na to me now and e no due na to me no na enti audu me before ansa na omde ball akonko ne besi odan melo low station no no na sen na mo ball ho nsem na sen na mo tu ball every station no mo ball nsem no o ma bo choku e ta dia tia no o ma ba nsa anu se sata no obi fa ball bi fa megumo so ta se because we emanu titi ho eti obi dia enye be si ope bakete tam kwa ko so mara so atam as person dia na roba ana paper no enko na dey awo se ti ho obi fa bi afa meguo ana bi so fa say asi si obi e meguo so ta se se akwa ko tell nti obi atam bi kura o de gum obi bi sa roba no oni ofia wo shagum oni roba no shagum no body po every fear gum so aso can see what only sa FMC Lord Park so that here as I say akwa just ability on me no the good care of the roba such as you no body po kutu whatever to so body guma na pai na you baby enti mo eden na mo twen eden na mo hwa ne mu afim penimfo nchen ebreben ana se mo mayi konkona mfiro no manim ya mo anamofoforo bia mbetu ana oh daka abre itamete no ebi do mama bia ya sem nya manya dabi mo mra ye etrenti ya ye nya kyahye de otaw ne mra ya wa udwane no oya na egwojo ahome enti e wosa mo koso ka esansade na enye ekumu empenifo a wo mo ye concern none of them enti bola wehu obi atete no office agem from apa enti mo amu ya dwuma hozo ema mansin ni sika no e wosa mo su yegumu enti se animanim yo mo mayi bola konko na etem biem what is next amobeye me sese o de me ye wo me ka da bi o be tu isini me ma sesi ho etu ko me se de ebro nyakwa meeting no na kobi so eteke me kobi a na ma buka executive research ite fama ise e bofa so a party o ma betam afasai bola yi afiri ho me so ma lekwa dai ama sa meeting bi but na na bola no ite mi pa ya dai dai e hear me so ta se na me be bola me pa so ite na ite executive say da bia katache no oh da bia katache no chiki oh me ba no mo for less than 30 minutes katache me no kran ni amenni katache me cause ade ne bon na ade bon munim se bola de bon bola bia no ehwam bola bon mo se yankipu onipam how so ejeje yemu de baka bia mo yemu de ba o se ti obio wow che na say so je wa de bola na tie you show you Facebook ni YouTube me patcho so bi tie radio ya onwane live on Facebook ni YouTube adam yopo amanfo wa manone ba bibia hwe ti dwane live Ahenkan 93.3 FM na hwe bi so etaba yewu de ya o se ti ho yewu ya o se ti ho and say omo me fa Jesus china no bigger Asem
ɛwɔsie na yɛhwɛ na yɛka yɛgusu di ho nkɔmɔ awudu yɛ ne mpanifo ɛbɛdidi di ho nkɔmɔ na yɛagye wɔn nso nsusua ne wɔn ntɔsoɔ ti deɛ bɛsi akyerɛ bia no ada na awudu ho wɔn stop wɔn and so wo tumi wo station on nti obetumi stop wo mo so mfa nkwa kotum ole ase sata o ma cheno miniro dako me ba ono ma pere dako ma pere tisa bi kwa te tire o bi mi no papa o ga je me kofia mentam station e fanko mentam e fanko asema ka che ono no yes se o ma ne kwa ma ne fa bola me gu station ti wo kwa atam fa ko na ono no o sifie ye sifie no gwampe ba bi obetu ball agu me ma fino po awudu jina so me ba asema o kan no ma me nko bisa GPRTU welfare secretary ono kwaya na sanso aye chairman edema taxi branch aye friend no ohene ba kwabena sian dodo na fe no wo fa dwen ma me nko bisa asema subu a wo boni se omunim hu bibia me boss no enti mo awudu gina so na tie gina so na tie me ne no nkomo twetwe no nti mesa bonche enkate ne gina so ma me wo fa dwen anope otime nka me mo wache mo wakwa baba Ahenkan FM so yo ya me de wo fa na embombo god de na me adom me ho ye piao anope de ba wabobo no a eyebro akora obuani ani dim ade kakra chi adwen so ene se bola konkwa esi achim da main lobby station a yanti bi mpeni nsem da a etuhwa na yetu aduane wo ho adova for bre mate for kro payo muntumi mpa ne ye ni na e bola center enam konkwa besi ono ma de banti wo mo bre pa na ye ne aduasa station master ye fe no Awudu Rauf ekasa no wabo GPRTU mpinfo abosubo se mo ana mo je pene so mo fa konkwa ni mesuo na eye ma no ma diska no mo de ayi nukura bi wom. Hello. Yeah, what fire you? Hello. Jane. Hello. Jane edi atutu san freno. Odi atutu nti san freno. Na ye ne nkasa. Jane di atutu nti san freno. Awudu jina so. Awudu. Enti jina so na yene dwen bekasa wofa dwen bekasa ne abusan se so bo de boni anyembia mu ne mu bibia mesaka wofa dwen wofa otiminka kwasi na mbusa no Awudu bomo so bo mu ne mu bibi hello I did kan meda wase pa na nipa na o ka cho se GPRP for na ma kwanse mfa bola chance meti ono mi sura ka meka so ni masema o kan GPRTU yenim ho hwe chance na wo kan fasem yenim hello ofa yete o hello ofa hello what you mean kan me ton kapa ka say yete o ani dim ye me tell say nipa na o kan say GPRTU for na ma kwanse mfa chance ni meti ono wonim de woka ye GPRTU for yenim kwan a fa so a chance no be station ho ya complain say chance no be station ho no enye the best because station ho na ye wo no to aduane ho aduma bibre ho a ekoso enti chance no ti ono de se nipa kon no ka cho say ye na ye ma kwan a enye no kore wafa ni pay a wo kana asemi na ye ni mo ho no aduasa station master ye friend Awudu Rauf ene ka asem no gina so Awudu wafa chema asem na wo kano anya no kro bi anim se wo se GPRTU mpenifo na je pene ma wo mo de konkoni besi wono na ye ma magiska yi na o se anya no kre ya ka chewo of a jinse ye ne kwa dia because we be ni do just so ya ka na se chewo so mo mo ye no bu be firo so utie me mi tio pa asam de no bi customer ho ade no
yɛne ɔmo yɛ mpanimfoɔ wow yɛne ɔmo yɛ mpanimfoɔ ana sɛ abɛsi ana yɛkɛ yɛbɔ ɔma ne sɛ o ɔfa ɛsɛ ɛda bi yɛbɛyɛ ndɛn woso wo yɛ pani o wow wo yɛ pani yɛasoma wo sɛ dwuma ma yɛ ɛnɛ ɔkyena na wo hwɛ a wopa ɔpani wɔn na de so wɔma no kɔmi gay pani no mi bi turu kɔ n'anim gay pani no wɔ daa no mi bi turu kɔ n'anim ɔno wojú na yɛ pani ɛna yɛ kɔ n'anim sɛ ɔtɛ ne bɛ kɛra se eti ɔno na sɛ ɔno so kɔ no so pani anim sɛ ne nkwa na tietie mi sɛ wɔn ano yɛ bɛ yi firi hɔ. Nti me awudu ni bibi yɛn ntwa bibiara tietia no sɛsɛ manya pani paa GPRTU eku ɛwɔ akyem da ɔna yɛ welfare secretary taxi branch ɔno na yɛ chairman adisɛdeɛ bɛ na ɔde tu n'anim ɛfa bɔɔla esan sɛ mo yɛ adwuma yi ɔmo ana mo yɛ adwuma mo ɔmo nti bɔɔla mo mpɛ no ɛdɛ na ɔka kyɛ chairman ɛyi wɔ fadwen ɔfadwen yɛ sɛ no ɔtɔjɔ gu fam wɔn ɔtɔ no mpanimfoɔ no wɔn bɛyi bɔɔla no mɛyɛ dɛ efiri ɔmo yɛ dɔbɔ kɔ akɔtɔ mɔri ase na ama sɛ obi bi bɔɔla pipi aba obi a wɔn sɛ obi a mpere sɛ ɔfa mi gu hɔ ɛsɛ sɛ kɔ ɛsɛ da biri nti ɛtɔ pipi aba kura a olu sɛ ɔgu da bi da biri so ɔtɔ ɔmu de bi kyerɛ no eti ɛbɛ sɛ mpanyinfoɔ no sɛ ɔmu bɛ pɛgya firi hɔ because ɛmɛ na ɔtɔ same na mpaboa ɛdi a ɔsɛ kyi hɔ no ɔpere sɛ obi fa bɔɔla efiri fie ɛbɛ bɛ gu hɔ. Yati enti maame nya na minja ofadwen kwan wofadwen ti wadwuma ani ba ko efe no Audu Rauf station master wo Achimda main lorry station ade sɛ de ɔde ato anim ni sɛ ɔsɛm GPR tumpin for mo ntenase na muhu anamɔ betu afa na bɔɔla konkuno mbe yimfiri anim ya ti ɔfa bibi ka dwato a ebajo ye wokan afi na o asɛm a sɛbe pass but ni dia anya no nti so akata mene mpanifo obisia na de asie na yaye na nipa ko na one ne kata ye me da na se me hu no nti nyame ya adoma atuada de ese ne nipa ne beka nti me da se pa mo wo fa ense da se pa nyame nhiro papa ya mpempi me fro no nya botresi anu mani ade nyame nhiro pa ya ne nipa efra se ni di nkomo no eye achima duasa station master Ora Rauf Audu ana ye frɛ GPRTU welfare secretary osanso ye taxi branch wo mo chairman e wa chimo dan GPRTU ohene ba kwabena sian aka wo fadwen ana ye ne nkodi nkomo no nti Rauf e de adesede to wo fadwen anim sɛ mpenifo hwɛ GPRTU mpenifo de o me bia mo nya nanim anim ya mo be pagya bola no konkoni mfiri ono mo ana wo fadwen so asum sɛ nyame boa eduada wo mo betenase na wo ma take the necessary step na amasa bola konkunu afiri ono mo na bola konkunu afiri ono mo eye Asem Yi Di Ka dwumadie ana wasugusu a wutie no Asem Yi Di Ka dwumadie na wasugusu a wutie no na information manya no se yese akwana Rauf ebondin se ye fe no Rauf na bondi onyam na kobondi Rauf se MDT ni a efe no yaw shon yesi onye MDT ni nemu oye guide keke oye police commander onye yesi onye police commander oye city guide oye city guide for ya be city guide on your friend Yawshon no koka say according to Rauf no Yawshon say okobuza no asema say Yawshon say odan kru no mo dia ti do mo pe e no mo de beye hallelujah. I wish I could have spoke to Yawshon nanke tie die eno so tie obi nim na nganje say on free show iso ne ni nkomo ne ni nkomo ma yankwaji apomudin kire kakra efa bola esum Achimda main lorry station ye ton bode wo ho ye ton banfo besim wo ho ye ton atadwe yeso numa na charge o ye ton pano wache ewo bola ehu na pampanya eba no esiwani eso ka kire wo awakofu car wo station mu bia no be di adanse bola no ebon papa bola no ebon bon mensa kakasma for de ma Afrakuma community hospital ewo
achim ewo amasaman all the way Greater Accra region eho no ene wo oye Dr. Samuel Asamwa doc anopoti me kan maache doc dia toso fre he aso fre me ha de pacho doc ni e pacho no nya doc ya ti fre doc mame me pacho mo am friend munya bo trans me bie phone lines na mabem me bie phone lines na tum na mabem sesi am ma nye interviews ni hwe health risker wo sa ball aye tu aduane wo ho ne de keka ho no nye hwe no wiansa ye wia na ya to so me pacho drop comment 0594841044 0594841044 text message and WhatsApp baby abeto afa bia no ebeba na ya kenkan edi amount eti me saka dog ana poti me kan ani diem ne obuo maache. Hello doc. Hello doc, good morning. Pacho empum boko de Radio Adomo na monso boko 2021 bua yen ema yen chereche momanfo ni je kasa ho pa 2022 nso ya samba na denti amano pay yabo abobua won say se uba achim dan main lorry station a ewo Brim Central Municipal Assembly Eastern Regional main lorry station a ekuta cars more than 100 na center of the station na ye de bola konko aba besi wono mo na ye tu bola gum awia bo na etuhwa na ebon meanwhile omanfo ton aduane wo ho mobile money 40 wo obia unya ba bia nkwetena ehwa na betena ana bola no so tuhwa anyem bia obuo na ni diem kan boni a efri bola konko no mu redro manfo hunim no ebenya tunsuaso boni bi awo mapomuden ho titiu ane nnuama yadmo ni paduane mu no ebenya tunsuaso boni bi wo ho me mama chin ema mo afisi apan so empe esi afisi 2022 we need dey di kan ye kasa me tia oni we tefo tefo na ajo so say enka ball and kan e wo lorry station there e won so so be e wo ye ni pedia emu etiti ye be ko ye mu ene ye pedia na kasa ka ye hunam no so be maybe can happen here e be ko ye because the ball and the one no na ke pictures no to say I mean the ball and the one no that so back on say am 40 or 8 ton we can am 40 or 8 years ma and once na ne mo be dey so maybe time one our can me because na say be hu say dia Veronica bucket I dey royen say e bi o ntoju onu ma once na because me to see the so now afa emo ani bi no dey about the students so oto ne di ani a on ro ne san kwata ma ne nso po ro ne san no e ko ni mu a e ti ma ne nya ayem so yare a e no cholera na say e say ye mu bi tu ne di to su bi ni say e fi e kai ma emo a be be ba te say ntonto ma e de mosquito e ba nti bebe na wo ni say obeka say o mi tie mi o mosquito net o mi tie we were now so obaka aya carry that check na we nya malaria obaka say e ban say no no say na ye nie be na o ti a o ye tuma na ball na e wo won dey na me ni mbuke ni e ka wo station ye o say na ye na doc said the wedding ka jem say enye emmo ni papa muden no na obi ka se ball no pampan ni nti amakata ache no eno kresa na se kata betumi ache wo mpa pampan bone ho a kwan be so ada ewura nhwima esanse bonte mo do ntumi ewura nhwima na pampan no kra de na wo dey try no kra because na pampan ni ti ya wa be bi because from a bone kra obe hu mi akom ye president air pollution esa from na enye na hu mi akom ni itumi na pneumonia itumi na yare be bi abetumi nya epa sama me ya bola no ni bi ni mu ya no MCU DPO one was this for our state one also said na wetumi ma wo be yi to because enye ma ni ti na enye ma one wo ye juma wo enye ma ti na mu so a wo ba aba be fa ka e wo ni so no
Na doc ma mimbusa we wakwa ye health expert bana pomdin a wa ben pai ma yimbusa we say is it advisable say Bola waste product ye kwakotu agu nyoma ye kwakotu agu no eye say empo ye di sie ana ye di gu ba bia nipa ben eye san say be san question we are there two sides because enye in the sense say I was saying na ball la konko and after ball la chancing wo e san say say ho nipa ton nyane wo nipa ton nyama wo definitely be eti the ball la chancing wo no ma the essence say ye fi na ye di begum ye ma I was say dey yi fi and you say yes say baby aye two ball la egu e and that is the reason I can say yes dey nya ball la konko and ball la chancing wo a mo dey ball la no begum na ye ma DC and I say Asem Yi Di Ka na befa e dia ko be dia o say na say no eno san unya nsa na nko asa che te say bia medium dustbin ya bi udiguma ye ma na pa na moko because when you say zoom na on kwa ye ba ko bia ye timi movie ni ti be timi de no 60 vantage point na ye o kese ba ko e outside in at least kitwa ye ma na ya change akogu kese ni na ka na befa e dey akọ be jare dey ball la no good they know say your market see any see maybe a journey you can answer face ni kiki na your man e busu na wan plan e moa we say kwan do bi ni we bi na ba be so na mo dey buy e say ni we eno dey ba ne sa enye eno dey e ba ne sa enye dog anope ya dase eno nkyerɛkyerɛ ene apomdin a hu tips a odi ama yi but ansi na be jomo akokora no wa ba be kyerem se enye enti enya san na empenifo wodan empeja konko ni free achimda main lorry station no efutuo be na ade ma ye mame mu a wo ma meto munya bi nie ye papa no wo ma nkwanko ye aduasa sawo barra program sama sawo ma omunya bi nie no efutuo be na ade ma se empo chinchina chombe ya dwuma bambo ben sesia na bola konko ni free no efutuo be ne health tibet be na ade ma se de be o ma pondin ebegina so efutuo ba kwa mesi ba kwa na nyenu mesi mi da mo mo se kenke besi mi a manifestation no yetiato yetiawe yentimi ni mpemifo no enkasa ne assembly no enkasa na inimu ya no yembe ni so because so nipa no so bible ne kra ma ya kase se ensa enye adwuma no eni wo se edidi ndi so ama meye oda ni station abu obede nya na no aduane edi so se ba ya ma me so ye nya so aye bebe nya igedi also etimi make sure that at least inimu ya no ye be ye fi o se be ya ye ma me no ye nya me ma no mo kan ade no mo ye adwuma wo no omubetini aye bebe ababe ye adwuma na say so ye mo dey say ye be nya Veronica bucket o aye de be ro ye say ye be boy ye ho ban e say COVID-19 so da so e wo nfamemu ya ye wo pan ye mo dey anko wo pan ye say ya wo no so ye mo dey say ye be say no smart dog ye da say no paper ane wo futuo ni nkyerɛkyerɛ de abema ye nti ye nuanu madwadefo ye mamenum ne ye wo fanom ye wo meke kaun na ye sremu dog asema wa ke muntie na mundi su kosi se bola konkunu ebefiro dog anu pe das nyame nhyirawo asaba nyame nhyirawo mo sani muti obi anka fa ni efo ojo so piao abusia opanyina ne ko kasa ye health expert Dr. Samuel Asamoah oyekasema for the ma Afrakuma Community Hospital ewo amasaman enkran ene ne ko kasa me enko ahoma so na ye ne assemblyman Honorable Clement Atefa bola issue ayeken achimda main lorry station asema ayeken ewo two bottom electoral area na yensaka one assemblyman ti enche be kwa amaso na ye ne Honorable Clement Atefa so akwakodu nkomo na jonim fa bola ihu so na bola ndi eteni o ya dan ye ana bola no ya dan ho na eteni nso edie piao emfa nyum kakran famra aba sho order bola rapio aba sho Asem Yi Di Ka untie we na be tie dan enwuma na enwum de ya tia bro grati ujumi tenyum enjezi my eneba ema so da grati it will never work akim da me lorry station bola be ya ye do bola yi won eyinka
Bolebon, Ahenka, Bolebon, Ahenka, Bolebon, Ahenka, Odame Love Station. No, Messi, Udi Mogoni, ha, Saudi, oh, you know, so wow, Kenny, that's baller, Odame Love Station baller, shut, That's radio for you. That's radio for you. One chair when I will tell you and go tell you one of Mwanza Boka. Obertuaba. Openi be yansa money. Tia baby a becca de penny yansa money becca. Or ya the pants on your bonabasso no to a money beam. So what? Me dance so what yes. Yansaka Odumna for Clement Atefa. Assembly member the Mat to bottom electoral area. Uko committee Saudi Municipal Assembly on Monsua. Or the committee Bakoso honorable a Catholic man. Utiasem. Bren Wasi. Honorable and put me kamachi. Hello, Nabo. Nabo, they are too so they are one ball and no rap. Ha! DJ now so bet me to put and come pe. Ha! Come pe. Test message, test bra. 0594841044. 0594841044. Ha! Achimudame Love Station walla. Hey, abodom pim say, bole Ahenka etu hwa ebon ade. Dr. Samuadi abeto so say, bole bese wahrawa, bole makata. Bema uye metim krachi. Tu ye dwuma wa, uye driver, uye meter. Ya no ya hwe yo, anya za beto ya liama ho. Mi wa na uchiato, emma bansu na to bola ho. Yenye ye kun kitten ye fan is slow poison. Ha! Messi men saka honorable Clement Atefa mami komra. Honorable anapotimin ko woni ni de memo achen. Akrambomba godie. Nyame de nanso ache nam girisa muso. Yanso yanwo ye pa yem pempi me Bobrim Central Municipal Assembly members abaso titu anewo okra ye wo samba to anum si ayebo. O ye Catholic assemblyman. O an obrase o sabi uhunipa umbunipa ni mtia minim se bia ye na onye nkyere dia so ye sanso dia na enye ye gidi pansa wonye sanso amen ona bono pe ye frɛ wa ye frɛ dia eboko ane se Tubutum electoral area mu wo bai papa a odani na ehonomo ena meka se mansiri no foto kakra dodo na mo gifi a ye main love station. Na so sami kan video a show ye Facebook page and YouTube page no. Aye bola konkwa esi main love station a. Bola nankasa konko ni se hwinima etuhwa. Na ya sande ewura gum. Omanfo ne se wo mpe ebon. Onabo wei wakohu. Na wakohua bi nso da. Yo mini amame emfa wafidi kasi isu na menchia eye Ahenkan tiefo nyina. Na mesanchi aye tuboto military ya fo nyina sanse omanda roman na amudi tumi ati se yesha misa. Nya o kanu eye no kre mi ankasa me di mani akunu. Na mi hu ye no mi anzumene zum lion fo no edi nsa woso. Minia na kama ya kase eye bola ewo odaman nyina no the fapem pa no ewo station ho the opera station any beye 2 minutes bola obesen hu ho no na ebura dwene nti access mene wo kase zoom line for omopra ho na eba enne weekends eye Saturday any Sunday nso a ye wo casual workers a ye assembly na nkasa nso na afa tenebe omonso nsa ebe korun ewo station ho na menua de bia ya na meka se jumedi a ye die no se ye ntimamu fo se nyina ya anya ya dwen kro se nyina ye boa ebe di juma na no still na ejina menua ya na asefem se ye wo station na ya fanko for so omon prepara station enema omon pra no eye fia omon betu kwan omon no munsuo ni ade de gu ho no mene wo ka sei
nkɔfoɔ hyɛ da fa kutuma sɛ ɛde bɔɔla nkasa firi mu fie bɛhwie gu main station hɔ ne atɔ so ɛyɛ source na ɛwɔ wɔ hɔ no nso bi ɛtumi ewura ɔmo hɔ nom ana sɛ bɛtafa kyɛ w'anim a ɔfidie so na ɔma dwo nso ɛde agu rɔba mu ne akyekyere na yɛde aba bɛtoa saa ebi mo ma egya ɔmo nan na ɔmo akyekyere na ɔmo de aba bɛto station hɔ nom no saa mene wo ka sɛ cars ɛfa nwura no so a ɛtumi pae saa dwo nso no na apete agu nkɔfoɔ edubiri bi ma zoom line for omo pra main station ho bi mu baye bi mo mu hu ne kodane me catch and sama e course na atende de omo di zoom line for na ya mo tumi so mo nya adwuma no na asafem em say me zoom line for di sa so bebre omo so mo pemia still na sa ne ma no kwa na ekoso intene ne twa no pa no sa ne ma na nja dia ene no mo de baller Baba be see a bandit sensation and say, Omopra, ne man as a sat, Nanko for no time at the nequa, we cook at the Biados or cry as Sunny, Ediguno, and the ma on what day container no ABC station. Many can say, many zoom line of no Edins our so. Many can say, any assembly Edins our so. Yes, share send a bayer. Omode, that's me getting Babisi on Nanka de Biano. Omonsa akoso mitu wana mo bebisa ya amusi ebribi a etwa mu na menye assembly member omo de event san container CB ebesi station hono mo se ne be ya enwura ano ebe brase ewo station ho omo je di sa adwuma no ni gina na sa containers ne se fa he se tu me me se yira ye hu ya ne containers no ayira free station ho ana ma omonso etwe omonsa edifre ho enu ntino say yen timamfo na yen nyina yen nwura no se be nye zoom line fo na yen nwura no ana nye me assembly member na me yen nwura no eye omo station ho na digwa ene omo ebefo ka akọ no ana eye nwura no odraba ni ebe free eyi kini bencha be do nwura egu ni kai no wari suapa no opagu from station ho sebe si ebetimi asesan adwen okwan bi so a menyin ni say enema bi kitikiti say no ano so ba gi ensem eno na amazum line for no this container no aba be so say da ba ya omomanfo no omunya pry na no then de omasasa no mo de agum wo ho no mo a then de omonso aba be fa container no mo de ko say be bia container ni se no me no ka say nipa ba mienu miensa ka betimi aton ade wo ho this container na je ho afa ya ni o makasa si o mo mefa na emo no ebredu a eze du bribia yema nipa bi a oye nema bi a entene no enso hu se nema a oye ne nye enu nti sesi a no de yepe omo ahyehyɛ sɛ omo bɛfa task force a omo ba gyina station onom a adawafo no bi so omo bɛboa na sɛ wa ebe nso do nwura fifie obi a be nso adwo nso na de watekyere ade pɔ na ade bɛtum enu nso mo hu a na ne omo duma omo de di no na omo de adi na emu me guso ka sɛ na be ya ta das bi na omo de sisi wa nkofo bɛfa no bɛfɛ kwan bi so ne san de aba bɛsi station honom na mbom no yɛbɛhyɛ ne nsosoronko bi a obi antimi mfa ana wo fa yɛbɛtumi ahu sɛ saa zoom line we de saa dasmi we de ɛyɛ dasmi de bɛsi main station honom ɛno nti no sɛne ana pani ne ka no na ɔkasa fa ɛyɛ help ho sɛ mmoa ne ade no sɛbe ɛno de mmoa na mmom na egu fam wɔn so a ɛno so na mmoa sɛbe wode dwonso abegum na o ka bepa so na apai obi num nsu a onum wie no ato ka apa so na apai na agu nkɔfo ho na sefem enti yɛbɛsrɛ sɛ Ghana ɛyɛ nyina dia sɛnea obi toro nyom so yɛ na asase ni ɛyabɔ ne de ma yɛn mogya na nanom de pegu hɔ ma yɛ na du yɛn so sɛ yɛn so ɛbɛyɛ bi na yɛde ato aso yɛn kan yɛn ho nyinaa mom ne yɛn pɛ sɛ yɛboa ma ɔman akyem ɔdan ahonidie ɛyɛ adwuma hɔ a ɛbɛgyina me ɛne timamene so sɛbe meme yɛ nipa baako pɛ na meyɛ assembly member ana nyame adom nipa ɛbɛyɛ ɔmo to about to bottom 3,000 plus 3,000 plus to about bottom no obi ɔwɔ akyem ɔdan man bia bɛdi dwa ɛbɛfo ka ɛwɔ main station sɛbe sɛ nyinaa yɛ kan adwea bom na yaboa menyin ni sɛ
ɛyɛ ahonidie no ntimi ɛnkɔ yie ɛma ɛyɛ akyem ɔnaman yɛn nyinaa yɛn kan adwene mum sɛbe obi nam ɛkwan ho obohu ano wato bɔɔla ebi mu so ano ɛfa bɔɔla ne yɛde bɛgu gatam mani hu bi biribi ne da bɛgu gatam sɛbe taprakyɛ gata na de bɛgu mu no nsuo kɔda he na mfa ɛyɛ old education hɔ nano mi hɔ ano obi ka mekɔ hu mu anakasa ka no korɛ nsuo tɔ ne banche bɔtɔma mienu banche anwura bɔtɔma mienu me nua me na wo kasa nsuo ne tɔ no wafa no wahwie ne nyina guatam na obi twa no de bɛkyerɛ no sɛbe tafakyɛ de bu guatam bi sa ne sɛ he na ɛkɔ so ndi onim kan tantantan de kyerɛ sɛ ɔno de onim baabi a ɛkɔ keka no mu so sɛ mo wie na ɔsan ka sɛ yaa ne ɛto abama sɛbe tafakyɛ ɔto abama me sɛ wobɛgu m'anim ase anaa ɔto abama me sɛ deɛ wobɛyɛ me dɛn enwura na yɛn nyinaa yɛn ka mom na yɛn mmoa ɛnam ne nkasa nsuo tɔ kakra na yira fam ade hyɛ wɔto botom ne nyinaa enwura yi a ɛkɔ twoko ne nyinaa ka ho bi temameni watam bɔtɔ baako ahwie ne nyinaa gu gatam ɛkɔ sɛ yɛansesa yɛadwene a nokora ne nyame anim ne ɔman no ne nkankɔ no ɛbɛyɛ den ɛsiane sɛ wei ɛnyɛ aban ɛnyɛ mc ɛnyɛ mp ɛyɛ me ne wo ana ɛsɛ yɛ nyinaa sɛ adwene hu sɛ ade a yɛyɛ ɛbɛboa ana emwa nanso sɛ nipa na dwene mu ne sɛ mamentum wɔnom amanya nim lion for bɛda nya adwuma sɛ ukura sa dwene ya ɔman ntimi nkɔ so that zoom lion for bɛfa de afiri nanso yɛn a yɛyɛ nwura no guo no yɛhu kwan a bɛfa so a yɛbɛbɔ yɛn ho ban a saa nneɛma a yɛkan yɛkɔyɛ asɛm ama zoom lion for mpɛdifo de kote na ndesi no ebi NCB me da asemia okay yate enti sese ne samuni zoom live for ne kasa na efiru a yepe suggestion potin sese system ben pan na mo de be rane bola wonsem e wo station mo o suggestion ne sen ne di kan no na me kan se me suggestion se me ne mpanifo kan se yes anfa database MCC station on enketenkete na MCC na no ma e di be si ono ana ye be penko for mbobbo ho ban e wo station one ma wa odo nwura be fifie ba begum enema bi a enhu hia da begum ne ansan na de ko because no e omo mbe no nsuo ne sa na man kete no mo begum se na ba de omba be fa na station hono e bete eni asa ya odo ani ko station hono mo even kwa na container so no ko station ho as a container currency ho no station that wa for ba ne afra de go entinya ye kan nyina ne se ya better no the container ba be sure no the be sure no more ya better na go for down normal control o dey ayi to as tam pakoto we mu ye say na be a station ho no e beche na mom no ye san so e better say e better is omo adwo so no the ba beto e be say ni nyina no nyina e better na ya regularize na ni mbo hu say na ombeto to mo na ma e o station na America say e be ye ya na gina me anything ma me ya ono a station oton ade no asan ye nwura no egu ho no oton no oton ade eno no ehun ni say hygiene am container na gosi ono de enye hygiene obekọ no na nwura o maboa no na ti odun so dem no kwa na ne te ho no oton ade because zoom line for no mbe pra ho mache eto bi kwa na dro na ya pon ma pon station obi enu na dro no be 6 no to 7 and dro no obi station no ma kopra o nyina kama ebo anopa emmo be ye 10 quotation na correct ni abuo ngura no gua ni ayese enye zoom line for na ye ya na ye ewi na esa ton ade ni e call for CMS ngura na hygiene enti ne se be sa ya adwen a digidi se ebeboa yen ama dwumadi a ye die no yan so aye mre e de amayen na ma odan afa no ntoma pa de afra enti o mesime das na no krakra ne ahwa no mgosi daben na konko no be free station na ye problem wiki a ye besimi a be free station hono ya te ona bo ye das pa ye das nyame hira o de waka de obeye anye nso a ye be san to aso nkomo Honorable Clement Atefa assemblyman Matu Botum Electoral Area Chimda Main Lowry Station Bola konko esi won ma etuhia tse bronya froye no ne peso aso ene won ye ne kodi nkomo no ha afi ya be ko zoom live for nchen ni akobuso mo dientia omotam bola konko ekosi Odan Main Lowry Station but tai ben panti na mo yesa
Ha odame lorry station bola ne komesa etunya ube nwa masa ube ja utumi didi krati etunya ebon baba etunya wansna edi biaba wansna po edi biaba entontum edi biaba mponchi tramani nanem umna benya bola nenye ha bola konko esuonso yeju bola ngum timemfo bia bodam mesi timemfo bia bodam o timemfo bia bodam o oda timemfo ni bi ebi ti bom etinu ke kam ebi muti bom ebi mutimu ke kaomo ha se bola konko si ho osimatu regu from krachi ainfani ebo yede dati na ebo de ha yede dati na ebo de se bola konko si ho no mo empo umfa nkwa koto moliasa na the right place adan ana ewo se wodi gu fom maame a wapopo ma ogunu na wodi akira de eba begu main lorry station na so mpekro ni ye nyame ntua kawate nyame ntua ka wa o yesa bia nyame ntua ka se eyade papa nyame betua ketiapa eyade bone nyame be mu aketua bone wa oso bola free odan potem be bia kogu main lorry station no a wo konsan fangu konko no de agu fom no nyame ntua ka na ebra so se timfu yese san ya dwen aba suma tantan beni ha suma tantan beni o suba we de anya krachi ewuraba waso pracha jai na we de emo madam waso awale atopreti o be popon kwan ha ti sho yanko Asem Yi Di Ka show text to message aye 0594841044 0594841044 text to message bra ye din komo bebre akoto moliase bola no enche beba on we achim da main lorry station die bola konku ne si wono ha hado tie ye woni pa hodro wo Ghana achim da ba ye ma hodro krachi onfa hwan no ye frezum lion for no move ya friend 3 krachi ne va ya friend 3 wo mo va achim da zum lion tafre no answer Kiefre operations assistant onukro ya assemblyman I was roda ye friend saying Samole hey Samole unimuna Samole kache Samole sampeke na ye pese ye no kaso Samole answer the call Samole come and reply Samole come and respond Samole come and respond ha answer the call Samole answer the call Zoom Lion answer the call Samole answer the call Samole ay operations assistant Emma achim down Zoom Lion asanso ay assemblyman I was rodai Diankasa ha eba adi odumnyamfo yaw adu e patronim na gajen so mpeki na yese Zoom Live form na di kongo ni gosi ho ni embusom de ntom di kongo ni gosi ho amuchirem ya ni aka tom zo manfo so mpentum koyi ha yanko hado that's radio for you Banasin Ebominyom Kwabena Akim Ebo production type come here santi di mi ko Facebook live tie oda bola issue nye main lorry station near the bola konkwa kosi ho krati uti bi da ben fane ye bi manwi bola ne yinka konku na mu bon asem beni kwan na betumi atena untumi nye yentumi nye nyame adom saka onumnyamfo Samole onabo yaw adu oye operations assistant Emma achim down Zoom Lion osanso assemblyman was rodai electoral area Old Town bottom one baby anamati honorable Samole anope good morning. Hello. Honorable good morning oh. Good morning. Agwana mpomba ko de. Okopa na so e. Boko anope de bo abubu no aye bro nanso enye bro ene se mpampan boni ekunyen na yawo okọ achimda main lorry station bola konko si wono mo ne ne achimda main lorry station aduasan station master kasa
wabɔ zoom line for so bo say mo ana mo de konku ni besi wo ye ne assemblyman akasa ono so aka to so say mo ana mo de besi wo no mo GPRT impedifo ne o maka so mo say mo ana mo de besi wo na wo mu na aka say mo no wo mo so obi o mu na say o mo mpe bola konku no mo mpe ansa na no no kra say zoom line for mo na mo tam konku de che edikosi achim dan main lorry station pavement no so Ledamase mekia odampanifo na mekia soda for na ne South Town for ye frame onabo yaw edu ya family mine old town sodai yes me and that frame onabo samule me say zoom lion operation assistant na me frame kwala no so na ka be fa ball obe den obibia na ye in charge na mpacho ye tieni yo mo ka no no kre ye nye de besi ho no na ye de besi ho no ye wo de ntia de besi ho no me ha uni na no say me na me hwe bola o station na bola o kuma me na man for the pressure gumi so na me be hu say station station rolling station I want your bola so I main station ye jima say na say aman for anu mu nso de ato form adaba for edom ka be siwa na oma pregu form ni abesesa na fedie du ba bi no aman for the ball efie choba enioma toilet de dum so obohu na gu aka station be bre na zoom line for ne de bobo ya sa mata ye je ni party send pa ya o ye ti sope ye ti sa no ma bre la time ko obi sa ya na dum so oba de serve ode forty bag asha na se adun so gum ye ni mo sa na agu ne no egu no no ensawa ebegu ne ko hospital toilet wo no mo sate endiere de ko se kan so ma nya toilet bola na mo di fifie ebegu na anye de container ba be den ba be siwo so di siwo de ma den mo be gai eti the first one me ko see Accra station wo me see Accra station wo sabe na ye ma me bi ton kaloko wo amadwen oba no oni ofa ya do so eba mo na me tell me ha woni so mu jabola no mu di fifie begu na me container na ye den afiro ma me di o say yo fa dawro ebo mu say otonoko mo bi fa bola me guo ma sa ma me di o say yo obi fa bola me guo nti tam go den ni si wo afiro no mo de ba be atwa homa no eno so me ya sa o mu jaye afira de ekoso ni ntumi ene di container be si wo fe so mu di bola be gu form ye je nsa sesa ya ene di container be so na mo de go ho no mo there was the one container be so honorable me bo say bola nya mo nsa na mo de sa mo waka de a de minim ni se mo shovel kra ya mo de sa bola no nti mo nsa de mo de kofa sen me ba cho e wo so ye de sesa e sa she gross ene ye de sesa enti sa na me ka say ye di gross ene sofi ene ye sesa enti no ye nsa ya na ye mfia sa na mo ba sofi ne nsa ni crying enti no masa de je de me station me and then 4 days me station for no boys na be shiaye say me ha woni me container na firi ho no mo me container na firi ho en manum ha ya ana place me no mu na ko shia se me firi mu na shia say me container na firi ho ba ya so mo say ewura ase to say so na wo station ho no on no metimi apra be go ene lolly for no ene amanfo anum nsuo ba mu na mo me say container na firi wa yẹn go kefo ene akubefo no mo bi mfo bola mfifie emegu main station on va ko to mole afe me kan no o ma jet so na be boa o ni ase ngakọ enti ni me nye fo no ba yen so bi di bola be guo enti wo ka dia no aka no say main station ye enwo ye bola so yen mfo bola mfifie mefe enso toba ho diane yen go megu main station eno ni me ha wono no edimasa me ha wono no ye o ma jet so eya pana menim enkrofo mo ha adwen ba kopa yo wo mpefo ne yo mo a wo mununum wie bonso ma ye twan oba ne nsa ba ko ne da no te se de all my attention wa ye twan owo mpe ono owo mefa ne nkoda obetena sesa wo mo ha adwen pa sa enkrofo ne ha adwen wo mo kro ya na ya bola no go no ma be hwitiwitim na mo ko fo mo fo bola osimi ko tu agwa ma no da be gu ono enti sa enkrofo no se mutumi peja bola konko na e wo se necessary steps and action bia esevata no e wo se ye de massa akrofo no na ye twa bia so na ye ensanda ho mo bia eja e ba sa no atemi zoom la de be ya se nla idi fam la nsem entinam enla le ko MC ho no mo aye Victoria du me frɛ no no se amemra office me ko ye na municipal director to e di nkomo e no se
ɔbɛbɔ commander maneɛ eti makasa ɔtamachi eti gyemeye bia no menyɛ na deɛ bɛ emra ɔde ma me ne sɛ ɔmo na moa me obi de bɔla fi baabi bɛgu hɔ no mo a ana sɛ yɛde bɛkye no ɛde nakɔ court ana police station by ɛhyehyɛ baako yɛsa ka ho no sɛ mo a ɛbɛkyew sɛ wode bɔla fi baabi bɛgu main station no yɛsoo mu a yɛbɛma wo praeɛ na ɔmo so sɛ wura ne nyinaa kɔto agu sɛdeɛ obi nyɛ biem nti ɛsɛ mmerɛ wɔ no nti animanim yiaa no ɛsɛ ɛnɛ yɛ weekend by next week yɛbɛyi container no afiri hɔ ne yɛyɛ afiri hɔ no ne yɛ anaa na afiri mu nyinaa ne yɛahyia ne yɛtoto ɛyɛ sɛ wode bɔɔla bɛfiri fie na yɛde gu bɔtɔm abɛtoɔ no obiara so mu a yɛkyew a yɛde gu police station ne ama wo praeɛ na wɔprɛ station na wɔsɛ ato agu ɛntina sɛ wokyentene nkyɛkyɛ nyinaa ne sɛ sɛsie bɔɔla konko no mu bɛyi afiri hɔ na mmom mu yi firi hɔ a sɛ woyɛ wura wɔ ofie mfa ma station hɔ fa kɔ baabi a wɔ sɛ ɔde kɔ na wɔn ma akɔtɔmɔle ase yɛwɔ containers wɔ sɛ sɛ megya wei mc ka kyerɛ me sɛ ɔnabo adwuma deɛ wowoyɛ by baabi a akɔtɔmɔle ase no a yɛagye wo no ɛno a mubu ɔdan yi fie no na wɔn sisa anwea no mc adaworo ma ɔsɛ baabi bɔɔla no baabi a ɔwɔ no egu anim ase nti yɛmfa anwea no gu bɔɔla no so na nkata so basatam ne nsuo totɔ nti kaa ne kɔɛ no wɔntumi ampia ɛno ka kyerɛ me sɛ mekɔ pɛ greda na ɛka bi ɔwɔ bi ɔno abɛyɛ dɛn ɛbɛtua na ɔmɛdwi ɛnyina wɔ ne nkata kwan no so anaasɛ yɛmfa anwea ngu so ne yɛmfa container no kɔsi inside sɛnea ɛmfa ɔhaw bi ayɛ dɛ ɛma me kɔɛ m'ani gye paa bitoli ade ɔboaboa adwuma meyɛ no paa ɔyɛ mc bi a bibia ne no wafrɛ me ɛnam wɔde ɔfrɛ me sɛ mtmfo office hɔ no mo wotamu naa nyɛ ɛsɛ mc me da ase na bɛɛsi na mepɛ no nti ɔsi mi ni ho dwuma nti efi monday kɔ no ɔbɛwu sɛ yi container no afiri hɔ no mo ɔbɛwu sɛ akotɔmɔle ase no afrɛ grade awura no so ɔno nso bɛba abɛyɛ ama me nti na sɛ deɛ ɔwɔ no no nti mi di hawa a ɛha me a mo nyinaa mo te a mo mmoa me ne sɛ me mma kwan yɛ tɛm container no firi obi fa bɔɔla me ku hɔ wode buo na me so mu deɛ a wakyɛ mo yɛ madansefoɔ mo ɔna bo yɛ da ase ɛne bɔɔla no firi hɔ na sɛ wo a wobɛba bɛkreti bɔɔla nsɛm biara no ɛne yɛso mu ɛbɛhoro paa te sɛ deɛ horo gold kɛkɛ container no deɛ mo sɛ nnɛ sɛ meyi mfiri hɔ meyɛ firi hɔ ɛsɛ ne makɔ hɔ ɔna bo na yi firi hɔ no mɔ ɛkɔ so ɔmo sɛ ɔmo mpɛ o ɛna sɛnte no so da so gyina hɔ ɛnnɛ me ɛwu sɛ wotumi nyina nkra no mu tete nkra ne ɛna yɛaka ho asɛm sɛ ɛfiri monday kɔ no dafa no wɔyɛ adwuma wie ɛfiri monday no bɛyɛ adwuma mɛyɛ ka sɛ ɔnyi mfiri hɔ but before no yɛsi dan wɔ dɛmans na pia bɔnten mene wɔfo no nyinaa kasa ɔmo si me mɛfrɛ mu nyinaa neɛ ne obiaa nyɛma wɔne eti wɔne no yɛtam firi hɔ obi anim sɛ yɛtam container no afiri hɔ no fɛ sɛ ɔna bɔne ntɛ bɛyi container afiri hɔ the one container na ɛha stationfoɔ no ba ɔma mmoa bɔnten deɛ ɔmo pɛ ɛfisɛ ɔmo nte ho ɔma mmoa bɔnten ɔmo di mu na bɛgu wɔn deɛ ɛyɛ ɔmo de sɛ ɛsuo ɛfisɛ ɔmo nte ho ma deɛ ɔte ho na onim ne berɛ eti ɔmo obi ayɛ awɛ ne atam afiri hɔ de fi na akɔmfa bɔɔla megu station container nso yɛ firi hɔ woyɛ bɔɔla papa akɔtɔmɔle ase kotogu okay eti mpamokyɛw ɔdanfo ne stationfoɔ montie me sɛ container no bi osi bɛyɛ ɔyɔ yɛbɛyi ayɛ dɛn afiri hɔ nom na me haw no sɛ mpaatwɔ mo so mɔmmoa me sɛ yɛn main station yɛntu bɔɔla ɛne gu hɔ ɔhɔ nya akɔtɔmɔle ase ɔhɔ nyɛ bɔɔla nti mpaatwɔ hɔ de mommɔwɔ ma me paa sɛ mo bia mfa bɔɔla megu station wɔ container bɛtɛm afiri hɔ mommɔwɔ ma me paa na mate me nka sɛda na meka sɛ mmibi saa na ɛyɛɛyɛ a ɛyɛ gidigidi obi kɔbɔ obi a ne kɔ hospital mekɔbɔ ho ka no mpamokyɛw mesrɛ mo de baabia na wogye ne ɛden kakra yɛ dɛn afam na yesu kristo ɔbɛyɛ adwuma bɛdu baabi osi asɔre dɛm hwaba yɛ dɛn ɛsi nipa so ɛhwie obi ɛno ano no ɛbɛdu baabi no mmakara sɛ moyɛ nipa bɔne ni memani aden paa sɛ ɛtam kɔntɛ na afuo no ade bɔɔla aba paa deɛ a masa mpakyɛ mɛte me nka ɛdu wɔn so na mo nso maboa me meda ase yɛateɛ so yɛdas paa nyame nhyira wo yɛne akyemda zoom lion operation assistant ɔsan so ɛyɛ assemblyman ɛwɔ Sorodae electoral area akyemda old town no honorable Yao Edu aka Samole edin abo ano afuna huru Samole ana yene ne din kowo anope no nti Samole ahyebo se nyame boa fiti adwoda kono wonbeyi afiri ho bola konkwa wa Akyemda main love station no wonbeyi afiri ho no mo na asomdwe aba na momo yi firi ho na se wo se ohu a emu aba esoso wo ye bema uduru aba begu ho no mo uyo wompe wanonom tramo dwi ama na yo se twan onti asemaso de bola ani titu kube nwura ba begu on ma fabra na beto omo uye maame
was so while you must dine one paper on the ball of a goo. Now, some of the Baba Goo main lorry station. And yes, whoop pine. No more no for what's get. Zeku go Jesse trucks of Fabigo near hill. Now you are some work at Tibuan. So you row Fiana the big station. How? Ha! That's DJ Nelson, that's right. Let's go. Ha! Me dedicate you wema achim da main lorry station. Bola esumon mukongo no. Hey. Adwenche bebraba wo Facebook live no. Andrews Boatin say more fire kwaku. Saint Quite oya me mate ewo Atefa Senior High Technical School. Onukura hu say ball yi. Onukura hu say ball yi say dey tie wachim da main love station enye head time on TB mpeni nsem da. Na ball akonko dey 6 stations en. The whole main love station. How? Enka enye substation boy. What you say there be we dey. Enye. Tell them. I will tell them. They will listen and do it. Oma comes in next to Gombe. Amen. Nana Kofi Amwa. I see more wins, bro. More vim. So kind of crano. Said the Achimda MC Mami Victoria Adu. Akasa some no credit and to 7. Me credit Simonia may come to Sebi. Timon Vanessa. Asam no cross you and to Sebi. A piao or say some no cross you and to Sebi. Miss Mugramonia may come to Sebi. Asam no cross you and to Sebi. And no sounds of casa no cross you eba coupe. No cry about coupe. Piao MCI endorse me. No cry about coupe. Piao nti bola egum peswa so. Bola egum peswa so. Achim da main lorry station. Bola esumu no mo a ya gege won tax. MC is me can and cry about coupe. No cry about coupe. MC me does no penya me shop and so I endorse me. No cry about coupe. MCC no cry kan to sabi. Me cry dem ka sam to sabi. Ntia me sabi ni free o. Asam no cross you and to sabi. Oh, and nyame shop ah. Asam no cross you and to sabi. MC san ka na na do ba wa bei. Ball a hunsem akwanfo suku den so apa ne de eke kan no. Ni na na do obama yo. Anado dan kwa kufuado so obama obi a. Oh, MC you too much anu pe honkwa so. Anado dan kwa kufuado so obama obi a. Enamo nyame hira asem no cross enye den. Asam no cross you and to sabi. Asam no cross to sabi dia na wa hompeso so. Wa hompeso so. Coronavirus ba mi so ni honorable Alexander Kwasi Akwa munam na mu che nose mask. Bole mu nkonko hwia bi. Na mu hu se de tie. Na mu mfom anu ntum. Na bola na nya egu corona ni mase. Owo bia ba na obehu a bola konkwesi main love station de. Ya kama na sintimi nka biem. Omo se nyambo a edwada ko ombeba ko peja. Hallelujah. Ha. Na etwaso bridge na bridge a collapse ya district assembly enam highways for for just say bridge na ehu nipa betumi ehunti assembly munya ne ntem munkotum amoma kotum so still yawa doba fo a omofa bridge no so etwaso bridge no omofa so nipa de say ya o say ya na wawu nkwase wuo sabi ni akosie nkwase sie sabi na ya twiso loku sabi bridge na collapse expert aba behwe sa collapse ntimo mofa so mo still ya befa so na ya ye document bibia ready cars ya capture mo no ya demo be company fo nim na asotwe wo no ya de amamo anope empenfo atenase Amafo beka ya fit April 2021 and from a kasie bi bo wachim dan a ensuo sanzo toy peja stores one amafo pre light post ebubu ti said ye ebubu ode em ha aba so Atefa Senior Technical School, my one and only school, the whole order one of the schools are one get discipline pass security tight. Atefa Senior Technical School, I recommend for you. No doubt. School
school say what done in Potem school me ya discipline ya juma ye be school ken kwada no bia ba school ono wa tena fie ye kosua dio Atefa Senior Technical School Fit Apple disaster si wa chim dan no e kan wo pa headmaster ni office so pai obego school na ni se gu na gina on nam ho so get fan blog eto asumienu e form de kan wa miensa e so pass hu aba edam yo po e Facebook live and YouTube join live on Facebook and YouTube Atefa Senior Technical School around semesi wono mono fiti epo bosumi na besi ne ye de ho update bro kwame asante mame abra asem ni si ye no se de na tie ade na 24/7 ne ma onabo Alexander Kwasi Kwana ne ha ne papa azuguzi hu ade anya oka ye de anya dia onka na bo ni na amika o do and the parliament high tight honorable mo beka ya oti committees awodro ya omo hwe school so omo hwe nyuma so project omo hwe sikasem omo hwe pomden ene de eke kan mensaka chairman Edema Works and Project Committee Emma Honorable Alexander Kwasi Kofia say oni no bejani one of the manner 24/7 mibu mumano wafa kojo Afa kojo bakajo it's time wake up it's time wake up enti dia sem na gwagwose ni se achim da Atefa Senior Technical School Fit Apple and then so be pine from a bonny boy garage here na ibasa no nina nyame adom adwuma fo so mo ye adwuma na yenim baabi adwuma na kwakodu yenim se de frase ti nyame adom yensaka MP Honorable Alexander Kwasi Akwa penia wapa on se nyuma wo ne mansini na onhwe na ontoto nyama committee no netua no a ye frɛ no owura ne di no point owura Eric in cancer dodo na fe no Pizarro medo bet for oka omo ti Honorable Pizarro waba bedu oni ne bedwani wo fakojo me se fakojo we catch us say wake up it's time me saka fakojo so wan me say oka Works and Project Committee for no oka hu bi wo mu na atena se aye ne omba bebon komo ne busom say sesie Atefa Senior Technical School rewo sema oye na atu omo no ehun sema kwa gosisen Pizarro me mo agen ye nua udi na me don't na mtabo Pizarro ni pa anya den se me boy munya hama ho ha me kra sa na se no ane popular name a de watan wa oh wow se mpombo ko de na Xmas se bibia yeku ba yanton kanje ayi afisha pane na se fo nke woni ese efro e was go mo frem a we shibe na me se be de aba mo frem mo anya de anya hwe se ne wo achode kra na no ato no enso so won se to the sense de o chade anya me fa so de chira wo amen so ka mo frem na mo beje ya na ka me so minister na ekosoro anya hwe bia wa be money man ni ye ye no adini ye senti na mo aba na bia wa be o kwa obeye mate ya jiri so obeye cause o di atonka sanese atonka me the cause penny bi on ma penny na kasa wudi ani mu se penny issue bi ba na ye fro bi sa ho asema umfi na ye koka de pa na okoko apai Pizarro nyamisha osad na oye no nyamisha pa ofa gojo mo wache ofa na ni de mi se da ni mudin o mi se da ni mudin ofa gojo na sa Amu Entry Williams Wilson oh wow ofa gojo a disciplined man o ya principal say den nyamisha man we onu nti on na mamisia ahomache sori papa ya wote nka isi ayi on na mamisia ahomache sori me na me wo house 2 efom wo obagojo ba wake up no dimika I'm sorry obe sorry omaboa ye pa na edwinzo mo hayen omaboa yen e wate Senior Technical School anope die die ntia ma empenfo kukudam ya tutu wase aba studio anum sei ni na ene sei na be kai Fit April 2021
enframa kase bi boy ma oye ne kase to achem danfo wiase fa ne na atemunka school ba ko is tran na so pan to so school aye Atefa Senior Technical School woman so oye ne bi kan wo mo omo dan so prepare administration block headmaster dear library bibi bia so prepare ema ye dun kuma na basic schools bi so prepare eno de ye hu se womo affix omo abobo so Atefa de no da so ho ansa na ye yan free kuma se ni sei enframa boy ya sa issues we na ba ye no enwa na muntu akwa kosisen project amotumi issues amotumi solve wo sa disaster no ma ye hu NCC e baby akwa kodu no ti starting free basic schools no schools so prepare ene de so fa amotumi affix ankwada kwotene mati chani tre na de yo mini ayidasi say edi kan me de enchia kese ebe ma ye honorable member of parliament Yura Alexander Kosiakwa ene ye ma mi MC ya ono so gina omampani nanado anem o ye mpeso yi so be party mpani for constituency officers coordinators and police station officers nyina no pay me echia omu nyina titru me amenua ochiman na admin director me amenyo nkobrebo osofo bedi akon odifo anapa me chia wo na amenua Bruce coordinator anapa me chia wo so minua yampa sade odi kan no se Jemedia kosisen pa sort of di kan around April bu na from aboni bi bofa achim dan constituency na eni yenyan e bi say nwumre na esi na tuka e call rounds e de ne ko hwe na hwe oyi ni ana aba no ne kwa ni na e ya hwehye e bi say anya baako anya mienu ohwe suku ahoro e ho kan na sa abere nso no when bag say MC kram say na ne mo en confirm de ntina ko mo fa kra maya na odwen ho se na ayeni ya be na ekwan be na ye fa so na yetimi ede school dan na akọ back na college ba akọtrem sabre so no me have sabre so na insu so san so to enti usuku dan so apa na insu so to headmaster's offices asay insu na pa ho insu yi enyu gu sili mu na sili insu so say na ye mhyehyɛ enti ema MP so dia ho bepere hu se da bi se o ka se o jai ama assembly na ya ebe ha adwumi ko no kwaye ni na ono so ne mpefe se komo fa mai enti sika bia ni o mo ka so mo de gina so e de aye enti otutu anamon e de ne kire get fund emi se okom ya bebre ko so SIF ba bi bia o no se o mo ye project bia no okoso kire o se atoye nchema ato achim dan ni enti mpani fo mo a ebesom get fund for ba be hwe obehu empa mo say ampa e atoro nchem ne scienti so no do sense ya atoro nchem so no onti buka say ne so be de be hwe ya wase monye e bi say nipa ne e ya e contract na de mo no bitu aneka e wo say obehwe edan ne dwuma ni so na mo bi ka kan specification mo ye drawing ba say de be hu ni nie say de pesa mo ye ni nie go to eliman view ye mo bi ko hwe na fresh say de so apɛ de ka de chance gusu a na ka no ano no na so mo hwe mo say de bi enya sa na tie bi a mo say structure na kase si ono kwa na eya ye week kakra it is also the chance nko a egusu a wan hwe ya daachi e be san si bio me kura de na misro say bia mo nya sika be ya daachi be affected and e bitumi ebu anytime eno nti no e ma ne bi ka say edili akra ne nyina na ne yie mu a na so mo to mo a say prepare boss na no specifications e ba be say Anglican for instance say on yi nua na e wo so no na ofosoro mo say edan no e wo so enti obehu ni nyina mo say da bi with this no I was say omo papa bu ne pillars ehihim na omo yi blog na wo so bepim bim no mo san de bim eto anu no nyina na mo be hook pillars na abonten no ama edan na gina yefoforo omo ye wie nso ko gina wo say ampa say edan na si wo say fe edan ene si ho na so mo ye ntise de omo kan na pepepe wow enti obo wo say say na ye say ye den chance ka na egusu ama mo de a na ka ebe kontem na nso wo say da bi say ye den chance nko a na de egusu a adwuma no ebe se kosi konso na ogina kwatia wow it wo ya na wo ni yi preko na afi bo be say e yaban sika na ode ye sure baby say Presby primary school for instance you ko hwe people be here ode ni hwe de usampada na eye yentu so ni mu na etia na yempagem kakra no kwai ni omo yi a omo so mo to blog pe na edwiri ana hu say tetefo no ko mo ye no iron rods omo de pillars omo de bim no omo anhuku afanko ma pillar no kra na ma lokoro omo anhuku no obi nti ase
ka o de iron rods no cause o kan mo say odon sa I say sure na say bibi di hwemu ana o de rod eye bima wo sa na pillars no o ma rod no tra pillar no na wa chechire akon no na aloko no se na be ya ba say vibration bi kra ntimi ntwim free me na madan nya hoden e so mo ya mu say ekosisi animu enti crack si ma pe na edwiri okay enti ni nyina no say wa anya careful wa task for sa na ma ewu ana ye wo nkyerɛkyerɛ ma manfo pound very good ana ya momoa enti na bi mo kan adwuma na echewo ne so da bi ɛwɔ sɛ mo te ase ɛnyɛ adwuma papa because minu na ye ma ye offer ase for ina nanom ɛna eku school enti ade pepre ho kokoye na sa wo kyena bi wo sɛ bi ono sibi na so na dwiri mu a na ye kɔboa ya na se ikudi awu enti na wo sɛ ye ni da ho na ye to ɛbɔ ase sɛ ye adwuma papa ama da ke tin sɛ free ho a na wo sɛ adwuma wo ya ye de ye nsan kɔ achi biu ni mo ye kɔ afoforo na mo so o ma benefit bi no na ye kɔ hwɛ sa afoforo so ene ya me no ka sɛ em sɛ ye ni gye sɛ me ma ya manfo nyina ye ho sɛ and there's a Udu Anglican primary school. Almost a chance in Yagusu Fefe. I know chance in Consim de Cancano, ya be Mr. Fro, ya Pilas of Fro, ya Raise Gable. And they silly in there say, eating now, but new silly jointer. You say we pay for painting. Now I was school down for at their mom. Sounds now, and yet or more primary school in Kwan the kind. Or kindergarten so a kind. Near KG. KG, no. And they'll be almost also a Gusa Gable. Yeah, first I didn't change it because Gable near then. Gable near what to do so now wire lentil or the pillar beam not to swear, you know. And I two blocks be near yellow ship said to be a Sulu Guswa, a good fine goofa. And I friend Gable. No, it sounded Gable. Very good. You know, almost all my young so you say, Yenu Bra 18th now mum school, no. Now and no say in changing a guso. Who call Presby mix. Presby old town essentially Presby chen Presby mix and also in to I almost kind and also sa in fact your coffee name so down and see one I had drink and a new place amano and also a new gable fair eden chancing eguso the air crash and said no more cage na ade ba kwa mama ni je project samo ye issues esi am solving now and say chance na mo de gusu no enye titifo de ni bi modern wine bi a good dance to say yes we nipa chance ni na say wo ko na wo thickness nso abo say e chance papa e so nso e rough e che na ye hu say ara emframa ne famframa fa ade a netimi di ewu emfa say de wo ye edan na ho oden fa e ye say wanye ceiling yes ceiling ya say ceiling ya ni ho a emframa netimi wurase na akopagya en chance no ndo fadwumadi ayi de sese ya ni nyina ye de ceiling aka ho sene be ya from so mfa bi bobiu a enya kwan ko run chance ni mu na ko tu en chance na na ko pagya chance no e de akọ eno nti meka say aya na mfa fofo mo nation mu hudwumadi a ye ramp afa ne so na ye de eye enti na se o ka say mu nina no ukire ma de ma project ana say issues esi ya mo che ho kakra no eye ntotoye papa ena dwuma pa na mo pese mu ye nti ena ma mo che wo ho no mo na ye brenti ye free basic schools no because most of them most why once wa confirm okay na mashada na me sure mashada ko runs akwa ni na intact na atifa de CCA administration mo so maboso nice ena no so mu pejam ena Gable se Gabriel enzo mo ebia man Gable no enzo mo ebia man ama edano unse senka nipa nka meka so bema yes edana agina na so ayefe pa na me unse ba ko bi nsu ko to no mo kra ko ba bia tab no dining one man so ma paso enzo me page no man Gable na yes wow and you get fan so me so ma boso na no na mo question won say de nso togum no mo dan no enwiki no me ne obi kasa me ntumi disclose no o kire say engineers ba ho behwe o mo say ahodin wom ti on betumi aye a emfa boni bi ama eno kresa me na me das eyampa say adwumadi no get fun e wo mo consultant abre no oba na obehwe adwumadi no na wa advice na o kire kwan a contractor for no mfa adwumadi na emfa so edan na esiwo asadan pitrim de e wa hoden na ade a eto chima kakra ye se na ensuo 20 no ama ceiling ne de boka se dodo na ni na asai so chance ni fish ni ensuo to a na egu ceiling so direct enti enei
ye de nua gu so e be yi sile ni nyina e sile ni foforo because no pompo asai ena ensuo no so na egu floor no so ama floor no kran so etutu ena edan no so ne fobo no o se nsuo time na ase ho no anonom kakra enti na ya yesi ewie a ye hu adwuma nyina ewie be wa wai plastering ne wo ho na ya plastering foforo na etimanya na ho odin no ne fobo no so no e be hack screen no so ne ya ne foforo ye di hama be bobo so ne ayi so na ye nie na ya ene de misia de ti Pizarro nkoma odi na da Facebook live ene YouTube live ti obetumi atwani kwantreko akra na wahwe Atefasenia High Technical School no ayedu nkoma no get fan blog no ti wohwa work is ongoing omo ye adwuma ene da so no otumi so ma boso kama na plastering no yesi e ba be wa ni na o maye no foforo na ama da na jana o se dan na o se be busu na sena tuntuntuntu asena tuntuntu na green na ye ensuo na ma aye yes ai be wa ni aye plastering be fe asana sana di paint naka na edan no anya na ho odin internet so hwema di atete atale ho na ama aye week ti mu yi na mo de for talia ma ho odin okay wow ti adwuma koso gidigidi obewu say boys dom annex so no ye ko so ko hu say no telephone ma ye nuanom no so dawson dormitory o ma ohyew so ho enti ye di na okay boys dormitory annex baby dining hall in chen hall no yeah hono na America no okay mo tun di annex annex na annex ne je over gojo say ye wo we fan say a dine bi usi project bi na later keto bi bebata ho a I just said ye ka say boys quarters and a main building it's you know quite say boys quarters to the main building okay wow obia ya champion ni diem wow nti anu so mbepeja ende no kra me da muda na chenchela sinya chenchela ede mu hihye akwa nzu ma wonda obe ha ko sa ene mpeje ma nyame behyiram yes nyame behyiram ko se dan emusu ampa ene kra enti peje ma emframa atimi afa mo ye expert dan no ndam dan so kra hu no hu se emusa ohube ma be onya hwe height na bubi nkan kire wo se edan ne mu be hye na so mo msi no mabom maka se omo tete abreso no bia na obotai omo de ye ne sa bata na mremu adeche bi esua de okay enti adibu abe ye sa abre no hu ehun sunsanso no but eni ye hu se de bi ye le say na buy enti next time no wo ya onye sa mistake ni obeto aso ampa enti na so omo but address sa na so sa bi sana Pizarro my am fan common twentwa so isia na me pick course question bi aba no obisa wa yi ano ama me pacho me ne honorable Alexander Kwasia kwa works and project committee chairman Pizarro ene wofa kodwo no so ka committee no ho bi ene omo secretary to the committee secretary sorry wow secretary nti one ne chairman ababedu anum say adan ya so pepa ye school dan ne titru azo pepa wa chemo dan question na wo e wo ho bia say ye primary OJHS okagio question na wo bi say bia no embenfo wanum say frɛ ne bisa na ombe ya no ama 0201944485 0201944485 and 0554820910 0554820910 ofre baswa na wode o question number na Pizarro one ne secretary of akodu womo ahwe eya no e de amount menya ofrefo dikan hello good morning. Good morning, Minia. Agraudin baby akasa free. Me did Kofi Kasapreko. Kofi Kasapreko. Yajo. Yajo, Kasapreko be ka odi o. Ai. Mo na mo di aboze ge ba nana. Ya ne ze gewewe. Na se mo de mo nsa bia onuma no ni so ayo bisi basa. Me da so. Ano be ye ti o Pizarro wanu se question be na obisa no. Yo Minia. Meme dia ni de honorable Alexander Kwasia kwa ono na me bona baso na me de watwam ko atemachi ase MP ono so me bona baso pa afei me akasa me nka me chama ba ko ono so beba ewo NDC dirimu ewo achem ase constituency chama George Achampon ono na ye ba beto no so aba ono so ncha kese enfa koma no Minia honorable Alexander Kwasia kwa de obi anu so bae no adwuma ogbo wo dan patam
ɛdeɛ ɛnyɛ fɛ di agorɔ enti sɛ sie yɛ a meka sɛ sɛ kuro biara wɔ ɔman Ghana mu ha no yɛnya MP a otumi bɔ adwuma te sɛ Honorable Alexander Kwesi Akpa wonia akahu lake yɛkɔ yɛnim enti akɛseɛ ɛva kɔma no bio mekyɛ ɔne ne wɔka ne ne naboafoɔ nyinaa wonia ma memfa wo nsi na so a adwuma so Figo ne sɛ wa mebusa question wobɛbɔ abaso yɛ da sɛ hello good morning. Good morning, sir. Epacho din ba bia okasa fira kra. Your friend official asane ekuafo organizer. Official asane ekuafo organizer na uni odan ye busa odan asemi wo betumi ayibia no ana na o question bi bisa. Edan ya so pepa na o question bi bisa. If you odan san ye come so. Piao na mpenifo wanum se busa mo. Obeka ya se fit epu ka ya bra wo se mesi. Ai jana to odan no. Da binya no adan na so pepa ye no unsa adan so pepa ma. Nua bubu ni ade. O question bi bisa penfo ha ati. We dey about body and the MP any school management committee no. This is a me ba wi school ta ati fa ho. The ba wi school ho nti no na say penfo tu na mo a ete sa. Ye bo ma ba so pa. Na me pese bi bisa say ye MP na o wasene ona bo kwa me aboaje oluwa. Sejuma ya wadanfo Honorable Alexander Kwesi Akwa Akoyi asani primary school ya ayeson ye ya nkwala be bi school agotina mu Honorable Osha ma ayeson na nkwala agotina mu asani primary school no ayeson ye na nkwala ni tim ndise ya mo be ko school 18 ayeson ye wo de son ya benku be ya na se nso to na egu mo pampam American no ni adwini nyina be wura sonye no magu edan no. Ana sonye ni ntokro no so pa. Ai, ene nya sam ketua wo de ko meba mu station ona me de mu aba ho abehwe. Yati. De mbaba ho. Ana school kura so toilet ni ho. School no, toilet ni. Toilet ni school ayi aso ne hwe. No musi mo na tight mo de nya tight ketua. President asafo mo de tight zei. Mo ngozi toilet ma yi president school no. Na aban so mebo dan so na bibia mo de kodan aban de aban be dan da. Hello good morning. Hello good morning. E pacho din ba bia kasa fia kra. Okatachi ni. Okatachi achimudan. Disaster see fruit apple. Efa adan ya so be pa ye bibubu ye no. Impenfo wanum si ade the right people o betumi ayi anu ama wo. O question bi bisa fa wo. E school adan ya so be pa atefa de ya aka no. O question bi bisa. No question pa. Ana bisa muti o na onyiwa no. Ate fatin etiquette ono. Ye meka kakra ne say ye wo engineers ewo Brim Central Municipal Assembly. Eti contractor na o de dan man no ye no. Engineers no man ko hwa ansa na mutu ade ka na. Ebi anso si plan ni mu yo. O ma se le tra jobu sika ko. E go dis can free. Na say esa ko for additional net fund. Dika asa de betia. Causing financial loss to the state. Maybe no. And the best almost some engineers in the account position of my thinking of the team Konyaswa, on the office of Corrance. And to say I'm finding an issue. If you say any contract be out of the mama contractor, no. As I said, engineer now, assembly officials, no. I get responsibility to almost said my unit or no. Almost all rounds. A question said down within 3 years, and I was in years, and yes, Yanika. Yet the office was yet will be one contract. Now you're Janica. You should have been from Makukuru and Chad than the co. That's why additional cost to the Omano. It's your best help. All my deposit will be engineer, be accountant, be a one will be our responsibility out of it. It's your best help. If you say, you get my sample coming from the contractors now, a bay as Egmano, Omonchom, not be a come about, we want to find back. It's like man on short work on my end. Okatachi also nyame nka wo nyame shop asemi wu ya no sen pizarro yenyi no ano because ya nka se atefa adwuma no na ayen rose ni mu bebi a meka se presby adwuma ni mu se pillars bi no amwayen o man huku tina se presby mo na atefa primary school and adwuma tititi adwuma atefa de no de nyina ho asem na na ye ka atefa da na esi on meka se ahoden ewum su edan na eswapa na ye hwe ni aye ni yi edan na esi on de na fort bi ani ho eti mesebe nua no engineer some professor they also mo ye asa abre no na omoye na to rencham de wo etimi si ba bia. Hello good morning on so adi atoso mpacho betumi na so wafra ba so mam piki wiansa good morning. Fine morning.
Epa chodi ni baby akasa free. Epa chefem Kofi ni kasa fi aboabo ya. Kofi nyina aboabo. Ede na oka. Question be na obisa. Mata kwasa bi bisa ne se. Tama bisa sa ni si no ebi si aboabo ha pa. Ema anadwuna dana hinka po di bu ya anadwuna ye fena du form ade chen o mo baaye. O mo ba ne no mo korra se mina mo mu hu ba bi a ede ya sofo pa ne de na. Ebedu na o ma fa bibia mle o ma atorenchem ne to wo mo no. Ebedu na aboabo yeso nyina ka ho bi ne ye to aba. Eti me pese mi bisa se aboabo ha no ye nka oda ministry no wana. Manuesi. Yes, so yeah, that's it. Radio Chima on Sampa, Nadmo director. Minya can be son assassin when tea. Sa issues in so yan Nadmo director. Chimai. Okay, Pizarro, oh, we become but I am so Bekaya. Last Sunday, ye, Ababu Maishia, a year day bawa. Because MP can want some say, I want transfer into Bian. At Rancham nearby, you know, and more cram for the Bobo, and check. Beji the town not before. Now we be no wabo one ho kan no o no de amano antina so mu renfi ento mu renfi me se me nuane se mpanifo renfi yo em se o mo bechocho mu din enti nadmu fo mo list no enche o mbeti bibia free ewura MP ni nadmu mpanifo no enche piao ene we de asempa nti mu a mo ho kan abra atoranchem si odan na mo kan wabo no ye se ya dwene mo ho enche mo becho mo kan. Hello, good morning. Wantumi anyina so mu so mo credit ho ade nya mo a MTN Vodafone asifo atum and auto data get to be a shim na call 0201944485 0201944485 0554 820910 wasuguso ya wutie ahenkan 93.3 FM jumade din at the Asem Yi Di Ka impenfom ne modin hyemu yi eye owura Eric Nkansa ono ne ye chairman de ma Works and Project Committee de ma Honorable Alexander Kwesiakwa ono ne secretary wo fakujo atena se omo na mne omudin komo fit April 2021 disaster si achem da dan aso pepaye bubu ye no wo question bibisa fre ne bisa mpinfo be ya no ama ebia o school bi akwada bi ko omo amaye anoma ye omo anye ne ye ana omo yi na frim wo question bibisa be bisa wo mo ai crowd one si omo be ya no kama edi ama ti 0201 9448485 0201 9448485 and 0554 820910 yemfre we enzo frɛ o de mame mpeke no na menene nkasa wa no sei yeah, hello we Brian Akense Brian wa chance o program no de mani de ho pa na ye incoming chairman NDC Akense constituency Bra George o se o tiawo ene adwumason a wo bo yes, ye tiano, ye can news of a banner program now, or the airto nani so no working ya buana program na coso. George Champon Asem Namika, I can't say, I will fear Namasi. A chance of Fiana Masi. Oh, Anamase, but I can't constituency of a contest for chairmanship. Hey, now then, wake on Nipa Munin after Boba Payabasu. I don't read George Champon. Ma hu bibi onu ma mu so oba obebua mo party no oba bua ma Akense constituency akoso ye pa na se de o no mo o iniama bi nko ye enti se ya se de obetumi abua na NDC party no betumi apagya ne mu na Ghana man atumi atumpon se ne abubu aduma so de bua Ghana na tumi abua Ghana na Ghana so atumpon yate ana owura George Champo trinkwa ye mompa se de o manfo hwe no sabeka. Hello, good morning. Morning. Ne pachodin ba bia kasa frɛ ni dim. Asem ya mfi odan kwanta. Ya odan kwanta ko hemben ana odi bisampinifo yi. Mpɛsɛ mpɛsɛ bizalu sɛ ɔsi ɛyɛ get fan ka ana ɔmɔde ɛyɛ sa project. Ɛnde bobo akwano ɔfɛ na ɔbɔ mpi na basa. Nipa so ɔbɔ na basa because MPD by or the get fan sika ɛyɛ project yɛ so ɔnyɛ ɛhwi. Nti sɛ or the get fan sika ɛna ɔde yɛ sa project ne dia. Ɛnyɛ mo mo na basa ɔnyɛ ɛhwi. Ɔfɔ no ndo so sa. They will say ɔyɛ MPD that. Ghana de Pizarro yes see MP biaba or the get fund project sika ye project yes onye hwe ti we aba na the get fund sika
bibia my mbona so anu so de beto so me de man ti se MP bia ba na o de get fan aba ba adwuma se wonye hwe ntina se pia o ye de honest because MPs no omu gina o ma mpuntu e so kokko lobby edi mpuntu e ba ko so na won kran enti wan hwan ko prepare fa ma enti obi ko prepare de ba ye boda ba so enti me minti se obi ko fa bi ba na ye ka se wanye hwe minimum no ho hwe yati ti Pizarro se ande onim ho hwe enti won so abekere wadwe no ano e decision anase democracy Ghana no na de adwuma. Hello, good morning. Hello, family. Me pa chodin ba bia kasa free. Me di Mr. Tamakru me kasa free. Mr. Tamakru. Oh, me ton ka chempo mboko de. Ajana dum nyame adum ye pa. Wow. Very soon ube hu yanim o junction won mu nso hu asema waka no. Obete enka why? When the only problem ya beba. Ya beba. Na de na waka biem. Ayi me wo ayi issue kakra bi emse program a wo ye no wo shara se wo ka atifa ho asem na onu abi efre ebo bi aba so the politics e ba niam no mifre ayi internal politics na ye no se wo share te ka se wo gu eni bi anase wo gu obi eni ma sa na wo ka chi obi se on de wa anya de se ni ade a ye betu abawie no na party no a wo di ntitemu anase ntitimu aba o ntemu no ye ka o mabo ma na ye pre nti yesre ni pakro no fine so ope e obi eba na obe ye chama ya ye jitum ni padada na oho no susu ebi ana obi so eta na chi na ye penifo ye peni se omienu nyina na nipa mi esa na be pri a omnyina ye bedi o machi kaka akra nipa obenya no ne nyina aka o mabom na fe ye ni omo aye adwuma nti yesre se enye se obi nya ade nti na obi ba na mo democracy mahama oho no obi bai na so enu ntwe se mahama nya ade no na mpese mitwini pa na twintina so piao ya da sesa so ababa kire wadwen eno ano no atimdidie akana adwen Facebook Emmanuel Fando o say show no ya me da papa na me tio live show live e waka so opekuma makoda me foka na koi o say o tie free na fantastic yanko so madwuma den peace asomdwen ka da nana osu OPD sunyane ton o say great show no anya ni say ya empotem ze hwana beka tikwaku ya da se me so me da mase pa say 24/7 mutie yen na magye yen atum we say oman kronkron Ghana fo eto da bia yen abrabo nti yetumi sei ajapade basa wakeka bebri twi na wadwere no ahun ajisem nya da gidre eya atwa no befuna mfa nkotwi why twifo na aduanu so sie adwumafo awurade adom enkamo yebo Samuel edifri achem kokobin AKB ena eba ye das papa we si kwaku tell them to set tax force na omonhwe bola nyesuban bone ni suban fia enke main lobby station so obabesia ahwe okunu enkwan pa bola na aka no de kogu station zen anya adwum keka enye suban we yanka yeti nipa ye fa nipa ma no gojina bola ho wa bra nipa kro nya bi mo ban na nipa ko bola ho ban enya achem dan manfo bi suban bone a kawe everyva tozi kwagu ka cho mo na se bola no yanti tax force wo no mo ko he bola no na bibia tuntwa na be boa pa ya dase ene wadwenche wa mfa ni din anka ba otumi so fro dan o se me pa cho metu nka da bia fiti dwoda kosi efiada me tiemu ti se de me fa moja duru o se 24/7 papa blessing edifree achem dan Biak FM o Biak FM na Ahenkan FM akwa waso de be you do that na ya das papa ene o comment as ba o se supon kwan enye blessing na organizing o supon so kwan ntini enhwe na yama mpenifo nkonkoye we say good morning brakwaku looking at what is going on is very bad. Osi nya here ono so bechia mo hadwun osi ochia Owura George Echampon incoming NDC chairman ye dase eno comment party ni die ewurura manfo mu tise die ya wo mo vaccine no. Hello good morning your call Pizarro ye ko ye bre ni ya ebe mo bibi katwato ye take course kakra ebi abo MP abaso ebi nso a kire se so for obi an frank ase onyade batoma fra abo na baso
ene adwuma nso die nti amoche no mama manfo ne atiefo tie sisi ade bia ka wasem ate ase se ni papa mu nti ena moche wo ho ne se de bia bibia be gyan na so brane wo bibi ka twato mini amedase say anipa ya dia wosa yiye nti de meka na say nyina pampa bo ne kro ye na komapa entire rampi achi efi say adwumadie kra no ebra get from for kra misu mu no na MP atitiri mo room kakra ahyase kakra na all start afi baabi ansa na get from for bisu atwa so eno kire wo akomapa ene ahofama owo ene ma ne constituency nti mesre enuanum nyina say ya to abama no asana MP ya ne mre suyi die ye nyina ye ntan na chini mu chidom na adwen papa bi a wo ma constituency no ye mpre da ye mpja constituency company voice won so mu so be nipa na ye na priors no yi ba ko ebu ba fa mu na bu a embu nti mesra adofo ne anuanum nyina ye nyina nya ba ko na ye ntan na chi na ne nyina no ye constituency yi nti na nipa do na yes onko dan ya no gidi se nyina de empire bo ne ahode tan na chi a ye constituency so ebepaja se gidi se de ye nua no aso ya na ogusu so a o ye no be bi wo bia no de nyame enhyira ma no etia no oni menua ko biampa be bi wo bia no etia wa no pay wow ye da si me pa cho uche na ote se papa yo kasa ti se MP nipa ti asesa because MP ni bizi oye nti ono ani nimdie mu wati ekuo ya wo mo hwapum din so ehumasua akwan enwuma ono papa ye ne kasa ise MP onabo Alexander Kwesi Akwa wapone ne tumi ama ne se project ay koso ne mansimu na ona nhwe na ontoto nyama ehu question bia ehu project bia budget bia ona nhwe na onfa medan no say enche me committee for no bi e meeting ye yi e be sani aba wow MP she bo se ne common fund na breso no obepese odbe input djuma enti obecha ma electoral area bia na e wo ye constituency mu ne common family no aba wow committee ye hia ye nsaka nkrata ahoro afri asem members na nchen a yegusu wo hwem ne ahwe modalities e be fa so a ebiti say sika no edi djumadie e wo electoral area enti enche obus across board say say ye djuma almost all electoral areas ni na at a go obi abehu developmental project award in person so fantastic nti no start here e ma amanfo so ahu fantastic djumadie obi aba award in patem wow na menim say ne 4 years ni enduru every electoral area bia can boast say djumadie na project MP ono di for common fund e dey buy no betum support bi no bi ehu wow nti ye be sama for say nche ebi die e food bridges ebi so e die obi a wo de buy enche menim say embe e week antina say issues ni kura de majeje yajeje problem yajeje saka bi ebi die na mai na ma edili akra mate ayo ma share mo say na otwi e be sibu nko wie ne die obi a ma san kan nkrata na ye MP for let to so dey fan ko assembly no lose scan na hwe manimu ya no say djumadi enko so nti enche electoral area bia be progeta era MP or dey ba or ne person na taxes ni so e taxes no taxes so guso nka abampo de da na sisi omo hwe ekwan be fa so e ba ni chemu no pepe be ba enti oguso ni GPR to phone din komo ni ahwe hawa ye ekwan be fa so enti boste bia bo bia wo shey bra all pay in there some for boss afi wenko wie na ni nyina na otimi aye even one factory one D one F for the crown so no e we Dr. Ochre ni mi so ben mo committee ya mo ye ho adwuma no eno na kwa no mo meeting am kwotena mu bi ana me se be ma adwene e bo mo o site nsem no o mo guso o mo tu na mo akochiri tim se factory ni so no onyame pa ni on sabeka ansa na 4 years na du na said okay MP be surprise MP yes we try for surprise yes ya mo price ni na bebem cause impuntu ni epe ebe nya ebe nya so mfa so taxi anya mefu bi akwa abo why not ana me boa why not ma yanko secretary nchen over gojo ya di nkomo ya tie college de ya di si patcho ni diem o bibi katwato yo me da say me chairman aka bebre na the mekan so an say amanfo nya abotre emfema MP ene committee a wa power yen say yenhwe ni nwumadi e woni projects emfa emma no from all indications no say na me chairman e kan enhye adwuma pa na epese ye enti na ase emma ne ma delay kakra na entoto ye de aguna kwamu ni engineers a ene consultants we adwuma no no yenwie no
wokɔ school biara ɛyɛ affected na wanhwɛ ya wobɛbisa wo sɛ ɛnyɛ school dan wei na so etu ya na ayɛ basaa no me sɛ mahu get fund mahu administration block mahu Anglican mahu Presby mix and all that na munwie no ya na yenwie no mfoni a mo ba beto no ebeye much different from the ene mo showcase enti ebese so bi enya botre emayen na ne ye yomu ana yepe amen that's yes me that's pa na obreni nchirimu ade amen ye fro berima owusu ajekum berima owusu ajekum achim adubiase hene akra no pay otemika na moachi embomboko de anti rose achim dan anasa aboabo SDA bypass no so na SDA bypass no so anti rose oro androze kwague mu frame mu na anti rose nya ya fa chen why enya ya fa chen me pa chopa fa chen me oba ye fe no dwo kwame azamoa na mote achim dan old town south town no na mote baabi abenkwam no na no na mote sisi mote SDA bypass no na mo ti anti rose na poti ka obuo ne ndi mema good morning mene Pizarro ene ne secretary amo works and project MP committee no wo mo eka ho me Pizarro wa be pound sa o na me ko na me pani bi banchia na o ne mbeko sa oso mi akra facha mi ko anka se ma o chia oso mi bo pa chia no me nua prof taxi driver prof me nua prof ba bia prof obia o ne Pizarro so chia wow unu ankasa prof e bi nua anani subanti na wafa ne so onia prof we binua ono de onimnate we binua anti prof de obi anum se prof ye badamfo pa adamfo bu asin onua na taxi twem no anya prof na ye ne din dada because your taxi driver sin be bo tie to bo tie say for prof taxi driver eti bikama ko bisa no kwase prof ye free piao anti taxi driver sin de na me just stagger kakaku na MP3 stagger anope good morning empomboko de obonyo ma me aye Branelson Kwame Asante Sir Charles odemiko Facebook live and YouTube sanso and Kwabena Akim aye course bo production ma me simple me metina mu ma odian kan Kwame yeboa me ankasa me din di kwaku anin kusi buadum dasenne Pizarro mirefu afan hodi ababutan rose no afan hodi tamaso nyamboa next week yene ne bedi hu nkomo ti me din di kwaku anin kusi buadum dasenne ye share sports up next